Dan il-podcast huwa mmirat li udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Lesti, qed nirrekordjaw Spoon? Yes, sir. Jistgħu nibdew ħanagħmel start jiena hekk ġifieri. Boom. Ġejna ħanibda mal-ewwel ngħidlek xi ħaġa. Aħbal li bamil ana aħjar u stena iktar ħeġġa. X'tawa! More footwork. Kemm ħraqt kaloris? Mhux das kemm naqraq meta naħxilhom mak fħalqa. Isma' ngħidu affarijiet kif huma xejbin. Illum ġew awtnej. Awtnej. U jiena naħseb ġew b'mission biex jaqbdu miegħek. Ma nafx għal għandi feeling speċjalment miegħek. Razzistina. Jista' jkun razzisti. Illum tkun ċert li taqlalhom il-ħajja ta' ħajjithom inti tajjeb tagħhom. Jgħid kwiet illum imma jgħid naqra relax. Le, is-solt ngħidlek toqgħodx tibbulihom ħafna l-guests. Illum tittara x'tagħmel u taħralhom f'ħajqhom. Xux, fħalqhom. Ħalqhom. Tipprova trid. Imma l-mira ħażin noqgħodhom fuċċhom. Tajjeb ukoll. Anywhere. Just tielhom tajjeb. Għalfejn dejjem jekk it-topics dejjem fuq il-ħara jew fuq il-liba. Fuq xi titkellem iżjed fuq dinja. Nitkellmu fuq xi fuq traffic. Għandek raġun. Fuq il-politika. Nqogħdu nagħmlu bħal Wenzu Ricky noqogħdu Proset Prim Ministru! Nagħmlu bħalhom. Lek mhux fuq il-liba. Mela ħanibdew naqgħu bil-mod. Guys, illum għandna guests with the double S. Illa ma nagħmlu waħda double. Naħseb din actually t-tieni episode of all time fejn kellna double. Kellem għalik, Marija tagħmel ħafna doubles. Marija anke triples tagħmel għidlek jiena. Imma jien speċjali. Speċjali xiex? Special doubles? Jien kollox special nagħmel. Special pal jisek pal Manium double chocolate u hekk ġifieri. Manium Utopia. Imma insomma llum aħna għandna żewġ kontestanti li kienu ġo Love Island li marru ħażin ħafna f'Love Island għalikom għandna l-Teo Oldrian! Sompet ma tix taħdem. Min għamilha dik? Jien. Ma sompet ma tix Ma taħdem. taħdimx. Nsejt indaħħal għura li għamilt l-update. Jekk ittuni 5 minutes. Le, tagħmel xejn. Għandu kif għalli ġusta kif tistarti għana f'kollox irid nagħmel għaliex għadu tittarti. Għax l-spooner dejjem hekk. Inti għandek inqas konsistenza minn soru b'saħħa. Wara 68 episodes dal-liba jiġi jgħidlek. Għallu xnienu. 68 għadin. 68. Da 68. 68. Min ħanġib wa 69. Lest is-69 u. Le, pjanati nafu minn ħanġi, was 69. Imma isma din, we're grown ups, minn zomnu ċajtaw bil-kelma 69. Indik vera għaddeja. Diġi bejt ħazin xejbin. Inti bdejt titkellem fuq il-ħara u l-liba 69 qed naqtaw il-limba. ħanejt l-sponsors. Intella twali dal-podcast għandek raġun. ħanejt l-sponsors, għed malajx. Kurħat ankintom xux. Mela ħanibdaw bl-sponsors. Backing track għamil ta' spon tal-sponsors? Backing track. Grazzi kbir għal Shaka Grill. Guys, ġittu biex laħam tal-ostja għandhom meat, especially focused in meat restaurant, għandhom premises San Ġinjan kif ukoll il-Belt, fucking amazing steakhouse, morru kollhom il-cuts lesti friski jemmek għalikom taraw il-bicċa laħam taqtawa u kollox lest, jgħadu jaqtawa dak il-ħin stess, eżatt. Very, very nice, very fresh, very good always. Shaka Grill, thank you very much. Online Intimates, jek tiċu xaffariet naqa kinki forsi for your significant other, onlineintimates.com, għandhom affarijiet ukoll mhix bil-fors sexual dejjem, kollhom il-candles, kollhom l-incense, etc. Forsi tħobb twaqqal għal-wax ma dara. Anything, taf ta' Sponsor, kienu sponsor ta' dawlen, kienu sponsor ta' Playboy u Online Intimates. Playboy u ġib Online Intimates. Fi għandhom kollox Playboy, fi lingerie, swimsuits, Playboy, fi only from Online Intimates, grazzi kbira lilhom. Gozo Creations għal signage, kull tip ta' signage, be it from billboards all the way down to ġifiri business cards, għamlulna sajn ta' qoddim, stickers fuq il-ħajt, jihdu xsieb
kollox li għandna x'naqsom mal-live, thank you very much. Rising Phoenix Martial Arts Academy, il-dojo tal-Mara tal-Spoon, Black Belt Karate, ġifiri, if you just like the martial arts or want to learn some self-defense, I would highly recommend it. She beats up Spooner daily, ġifiri għanda ħafna practice, għax Spooner antipatku mawx. U Spooner u koll issa Layer Labs 3D Print Warehouse li Spooner għati għabat jgħamil 3D Print, sikolkom għabti taffariet naqa speċjali, kelmu li jisir ranġalkom kollox. Kull tip 3D Print għandkom bżon, emlu Spooner għawek li stajadikom. Għak dajem ninsew, kellna għamlu shout-out il-George Psajla. Kull reel li nitfaw Facebook dejjem l-ewwel comment. Thank you, bro. Within 15 minutes ikun ikkummenta. 15 jek tinserta per eżempju jgħat fl-ambulanza se l-isptar. Dak 15 forsi ma jwiġbekx. Ma mbagħad mal-logħa mhux bil-libba ta' dejjem good morning, the best, u hekk fucking legend George. Għastannek li dejjem insemmu li jgħalna biestu u George. Tinsew xamlu subscribe fuq YouTube, please. Yes, proset! Tajba, Isma l-George jien tal-parir li jek irrit jibatinna u jiġi darba gesta u għek. Kellimna George. Jibatinna u nirranġaw lek. U madonna miħor ostjan, sejt miħor, il-tqajt miħak il-Turkish, brother, insejt ismek, inti dejjem legend u kol, madonna nsejt ismu, mistin isħi. Insejt. Tant nara smijiet, asnaftijak fux kemma. Grateful għal-friends tijak. Le. Maxi Grazie kbira u koll il-Matt Photography, guys, għamkom son ritratti, bit whatever it is, forsi għandkom jennaf, xie kawza l-orti gravi u tiftakruha, saqsu li l-kom jiġi jidilkom ritratti 100%. Grazie kbira l-patruni u koll, kullħat minna sosten, patreon.com. If you want /buy2bacon, program dejjem extra content u dejjem legendary. Imma l-lum il-focus għal volja għadnu ma bdejniex, edinaw. U għemtej. U jina ħajkolli nibda najt li aħna marrit nikomx tiġu. Okay. Tkellem għalik. Le, jien marrit. Inti għal-fettaj taħna, inti. Huma batulna, le Mario. Ejwa, dik vera. L-ewwel guess naħseb nistidju bidejhom. Għatmantaġu moħna, le għatma semmejni, maħna. Għaxan neġu nġibu minn jiġi l-ewwel, fimt? Dawk nġibu l-għana minn jirba. ġibtu subin ta' Hotel Amor. Hotel Amor? Għandem il-sosera, xintu Hotel Amor. Hotel xiex? Zamma t-zobż, hotel xiex? Hotel Amor. Ameret, inti xraġ. Donat, Għamit il-lista by default. Hotel Amir! Hotel Amor, jien ix nkun naf x'inhi Hotel Amor, x'ina ma narax Zibeller, ma narax Love Island, ix nkun naf x'inhu Hotel Amor. Bażikament li hu just tmurġu hotel, bro, u tkun jisek bombshell normali, imma minn flok titħol ġol villa bħala bombshell, titħol ġol hotel, tażel il-mara u ġiba għand il-hotel miegħek. Toġob li dik il-kelma stja bombshell. Bombshell. Żgur li inti. Fejn tixtieq twadda bal-bombshell. Eżatt, il-bombshell huma dawk in-nies li ma jkunux mill-kontestanti li għażlu ma jitlu after. Mhux l-oriġinali. Mhux l-original ten, eżatt, mhux l-original. Intkom ma titħlux tixorbuha fil-villa park kif jagħmlu bla flokkijiet u hekk. Intkom kunu lesti fil-hotel room. Eżatt. Ixfi dawn in-nies telqu minn hemm marru ġo hotel u kienu jafu li għana ta' għamakom. Ma kienu xjafu ħajta għamma. Maħat. Ħasbu li ħajmorru waħedhom ġo hotel ta' L-unika ħagġa li kienu jafu. jkun hemm xil-ħagġel. Eżempju, l-menino għalu you will be meeting Teo. U fl-episodes u kol kienu lipsu jew xinnuċċali, ma nsejt kif kienu. Wara li deskrivuna kif nidru u apparenzi, u ma kienu xjafu. All right. Ġifri meta telqom bat minn hemm just literally U intom kontu tafu li minn ħajġi? Le. Intom għaziltuwa. Aħna għazilna Ma kellkomx influenza mill-production. L-għazla tijak kienet kompletament għalik għet nejdri. L-għazla tijak kienet kompletament l-għazla tijak. Iġfiri inti. Iġfiri intom għabel ma tħaltu għallurkom titu tazlu mara u intom għaziltu di u di. Eżat. Kulħadd għandu jkollu l-istess opportunitajiet. Ħlief minn iżomma l-United. Dawkom bad isejħu foxka mandom kollha. Foxka mandom tal-United kollha. Ma minn iżom, Stan. Jiena mal-Milan. U hija Milan tajbin. Inti romanist,
Ejja minn hemm. Għax għaluli, proset. I admire the fact that you're never going to see another trophy again in your life. Għajt maħu. Bro, Dybala Ġifieri- signed 2027. we're good. Kwes ma tkun tridu player bħad Dybala ġottin. Le, legend, Dybala. tkun tridu, legend. imma- Dybala legend. Isma ħanabdu naqfu la violent. Din is-sena jena naħseb li ma tantx mar tajjeb. Għala. Ma nafx rajt hype u hekk. Il-ħajb jisu naqas, pero dak kien l-izbaħ staġun. Vera, taħseb kien Ma hemmhekk. kien hemm ħadd f'kopja sew. Jien ma nafx minn jara la Violent għall-imħabba inta raħad drama. Bus suppost mura Kulħadd jagħti, kulħadd jibki. Il-għen jabkit biżejjed buħ li rġat nitarġat kabbar il-ħaxix ta' għali. L-Enja season tabel kienet. Jixxiebħu naqa. Imma dakka il-producers għandhom xi tip ta' effect fuq għalem da seriously. Do they guide you in any way? Not really, ta' iktar meta nkunu fej il-fire pit, eżempju, they position us for camera state purposes. Ma dux work, jittirkejt kontra imma- dik. Ma dux Le, jittirkejt. dik It is really genuinely It's a reality ġifiri. TV show. Ejba, all right, thank you. Imma Ma fil-verità, fil-verità, proper reality show, memx Mela, li mela. bawnek. Le, le. Stjara, ġifiri top, ġifiri mux top, Jekk mux top taqbad- post tam Le, jekk tabba tajra li xaħat għax trid tajjara. Le bawnek ma tantx kienu aġġettivi tajbin li ma kienx hemm waqt la Violent. Kien hemm li bawnek? Għandix dubju, Kien għandix hemm ħafna li dubju. bawnek d-darba. Ma nafx, ma għandix Issa ħanaddu, għax dawn affarijiet ingredient nkun jaf jiena. Per eżempju, ikolkom bżonn tintredaw ma' ħafna nies. Għax jgħidu l isma inti tintreda ma' di, mbagħad challenge, tintreda ma' l-oħra, mbagħad dik u bekk u bekk, isfirijiet. Ma taħsibx li la violent in ġenerali ħabba fek, it's promoting STDs. To be honest, mistoqsija tajba ma ħanejdlek. Mux sew toqgħod tintreda ekku ekku. Insomma, le, bro. Fis-stess ġurnata tintreda ma' di u ma' di. But wara jkollha herpes, imbagħad li wara jkollha herpes. Ħaqqa l-madu. Imbagħad kollha jagħmlu l testijiet? Jien ma ġejġ tested. Allura, ħadd ma ġi tested jekk ma ġejġ. Di taf kemm common herpes? Ejja, naf li kom, vera. Jien għandi biss ejlaw. Ja. Tip ta' burger ikollu herpes. Tu bi fejn jekk inbidlu l-mic taf terda wkoll. There you go. Insomma, jien id-deep throat jgħid. Russian roulette. Imma le, imma vera, jiena jekk inkun barra, per eżempju, Paċeville, jew whatever. Issa ovvjament ma diċċanza xi li 13 sena mara, so I You're don't have past to your worry about prime, this shit. ġifiri. Lek, ġifiri. Ħafna li I pass my prime. Ġifiri għattajd li kiku tmur paċ fil-tabbi, ma tmurx għalihom. Jekk imur su Jekk ħallin l-nesti forsi Alright, nista' sorry. ngħidlek fejn kont sejjer. Forsi tifhem. Paċi bil-Burger King. Le, Al Pacino. Paċi fil-Al Pacino kont il-mura. Al Pacino x'inhu? Ma tafx minn Al Pacino? Assim. Ta' no. takeaway. Il-liba kem kien. Pacino tal-hot dogs, le? Il-liba kem kien. Pacino. Pacino. Le, u din coconut, chicken coconut. Sferilla kien. Eżatt, ħanudda sekk ta' Jimmy, legend. kienu. Il-liba kont tixtri burger daqs daralla b'xi 250 u kollu zejt li pjaġi rostja. Anyways, il-punt kien, jekk jena noħroġ miegħek, noħroġ bih, u waħda tintreda miegħek, ostja ma nara naqa' żejda noqgħod nintreda jiena magħha żatt wara. Ina għazejda u imma fl-istess, per eżempju barra in a real world setting, hija tkun għazejda toħroġ ma' waħda u sieħbek joħroġ magħha jew. Mela la violent setting, all right? Imma għax differenti, għax one ta' bil-force, għax challenge, u tu apparti minn hekk, min eventualment jekk inti ħadbiddel kopja, xiex ħatejdilha le mhux ħambusek għax biss il-da fil-bidu tax-show, le. Zom, għala zobbi, mux kwistjoni ta' loyalty u friendship, ta' kwistjoni ta' bżija. Ija, eżatt. Għajdu kollox. Eżatt, imma. Le, bibżiet hija Iva. Mimżiet tal-mara le, asmi toba ta' zorma ma nibża. U lest nħalat itne easy. No problem whatsoever. Ma tamilix? Le, ta' għatma namela. Le, you won't go south and go north. Ma nmurx fil-chocolate starfish jena ta' Xej, vera. Chocolate starfish. Ta' ta' sorma. Il-chocolate starfish. Starfish. Għawaj, għaxa, Starfish. What the fuck is wrong with you? Sorry, ma ħares lejn doba ta' sormejt, lost jisa starfish. Isa Patrick ta' SpongeBob. Jien l-istram. Ent l-stramp. Trid tagħmel hekk da. Jien Ejwa, fim tista' xettejn. Jien Tagħmel hekk, nafat tagħmel tal-ġelati, jena. Trid tagħmel hekk, mbagħad tinduna starfish. Mux Tal-ġelata jkollok il-roza, l-abjat u l-ċokolata. Mela, mela. That's the sequence. 2 in the pink, 1 in the stink.
Bil-bulliti. Imma Ġobni da episodju. two in the pink one, jina preferi l-oppost. Titnurikala Titħol starfish. gangster, Xiex, titħol one in two in the... the stink, one in the pink. Titnurikala starfish. Urina, Għalfejn. Fimt, għalfejn, ma Urina, Diki. Madonna, da. All right, Mrs. Għaw il-mara ta' Mario, ġit saħdejna l-lum biex Baħal ta' Mario! kienet ħatmur ta' mel seba visti qabel kmini, ħat eħles, għasana diħla bil-lest, u ġit għaw flok. Tajba, ġiba spur naqma xej. Dakka jena namlu vera tajjeb, kiku mistam janaw xjamlu u ossja tista t-xarpinja għall-lapes ġo fiedak. Ġibu, araħ. Tarrajt, ma taħsibx t-xarpinja għall-lapes jitħol joħraċ għal-ponta. U tisfe. Hosni ħasin. Nsejt li għawil barra ta' bari. Ejja jissa. Dakka, spunja għawtħol Spunja Dik, proset, tara, dik le saħxejto mus. Ismani għala tħalna fid-dettal fuq chocolate starfish. Chocolate starfish biex t-xarpinja l-lapes. U ta' taħtu, emmek biex t-nadda fid-dwifer. Semena, inti mux fuq la vajl trid titkellem. Għara fil-ċajna. Tinsewx li jawek aħna award-winning show, sowa. Award-winning La show. Violent Yeah, ġakku xaħġa? Ġejna nominated, not award winning. So, So no. no. Pull fondi, Max. Dik vera. Dik vera. ħafna iktar minna żgur dik. 100%. Iħassu, kom. Jek tirbaħ biss. Le, Jek tirbaħ tuħu somma. ej, ovvja. Il-bqija le ma ħassukomx. Dan ħassu għet jiddajjajt. Le, ġas għet ħassu. Ejdilna wara, bad. Ejdilna wara, da le għamalla wara. Kemmet tħossok leftat fil-WhatsApp. Left out, issa, xej. Da ħalsuħ, sawam il-prost, ħudulhom il-flus. Ħudulhom il-flus. Inti kem titħallas? Il-Daniel smajt laħalsu jien. Daniel minu? Perfetto. Daniel kien fuq toħot to handle. Le, kien fuq Perfect Match, kien fuq xi show ieħor. Dak li qabdu jidġellu kulħadd fuq. Ma naħseb dak għalulu biex joti għamel żgur ta' Xieġviri? xej bil-majna, su. Xeno? Fil-li għajt ħagġa, ġis sekondi wahda għajt l-oppost. Sekondi wara jibdel għajt. Ma naqbilx miegħek. Jirek rajtu, inti kif naqdu xejbin. Jiena naħseb li Daniel skolla naqa problematiċi. Kienu jiena fej, alright miegħu kontu ta' Le, nice le, guy. le. Kont close, Really kont rajt ħafna miegħu, anke wara l-villa sir close ħafna miegħu. Kien hemm indejjaqkom? Irġiel? Mhux dejjaqni essaġġ ta' Anka n-nisa, to be fair. Kemm intom peaceful. Ma dejjaq ħadd minn nisa. Ma kulħadd mort alright. Waqt li kont fil-villa, everything was great. Ma kien hemm xatt li jekk u roklok għajnejk. Ma kellek xi esperjenzi. Talli għedna qabel li tipo titmur ma dik, titmur ma l-oħra, titmur ma dik ma l-oħra. X'taħsbu fuq swinging? The actual act of swinging, ġifieri tkun ma mara, tkun relationship magħha. Mbagħad il-bull partners? Nżabba. No problem u terġgħu tmur lura. Jiena ma nagħmilix, ma mhux fan taħħa laqasek traditional old school. Naraħħa diskustanti. Jekk tkun ma waħda, why not? Taraħ diskustanti. Diskustanti. Ma ġol villa alright. Le, imma Le, stenna, le. again, ġol villa it's different. Għax inti mhux qed toħroġ magħha trid toħroġ magħha literalment. For the qalulek- game. You have to do it. You have to do Ġabulek it. il-kamera u qalulek oħroġ magħha issa. Memx ta' Marko jena xik. Fuck it. Tipo, dak it-tip ta' affarijiet, ġi eżat, agreed. Chris Brown kien jiswing, ja? No one! Immaġina mmur najt il-mara jena ma skużani jen qalbi maġaluni. Eżat, ġaluni, għamelu, it's part of the show. Imma, jina f'min ġifiri għandhom an open relationship ekka tal-bliħ ġifiri, they go to these swinging parties, jew they elbow għal xulxin, no problem, and they're fine with it. Ma xiex? I would prefer a relationship like that ma minn relazzjonijiet oħrajn li smajt. Dil-ġimgħa jiena smajt il-waħda mara tikkomplejnja fuq kemm tiddejjaq tmiss il-bajt tar-raġel. Għalfejn qiegħda miegħu?
Miskin. Għalfejn qiegħda miegħu? She's Naf probably d-dede getting u shit għal-bajt. sex, huh? Imma għamlet. Probably getting shit sex. Shit sex, so forsi shit sex. Probably ma jafx jitija l-pum-pum. Jo jista' jkun għandu Jien l-bajt naħseb li problema, ġdal ħafna nissa jkunu jisom roqiet, jiridu jipretendu għalli huma the perfect Ma wife. roqqat missu l-bajt, ta' ġurnata fuq. Eżatt, roqqat missu l-bajt, daqqas biss missu l-bajt. Xej, it's Ħasra, depressing. vera ħasra. Aħjar swinging, it's at least more real. Jek ħatkun hekk relationship mhux taqbad u tieqaf, jekk inti diskusta f'dak il-persuna fiżikament ma Le, naqbel miegħek, min qed ngħid ġifieri aħjar swinging milli kollok relazzjoni fejn inti tiddejja tmissu l-bajt tar-raġel. Forsi għandha fobja in ġenerali mill-bajt. Mill-bajt, forsi lesbjana. Forsi straight u ġas id-dejja għal-bajt in ġenerali. Le, ma jekk Eżapp, all right, le. Imma l-bajt il-family jewels. dak stickers. Il-bajt huma Il-family jewels. Jiena vera nixtieq xi darba nġib par bajt u ntendilhom mal-mirja tal-karozza. Nafu jħan li kien għamel jekk, ma mhux mal-mera tal-karozza, ma-towbar. Eksib li ħadd Den ma' il-bar wiċċek. bajt tal-ħadid. Il-junior college konna. Imma Taħħom it-lawom. Piu, 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 piu. big pew 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 here. I don't know. We Thank you. can't get close. Iżda tibli pjaw ma tkunx taf li semmejna lila, imma kun ċert li make sure it's a definite xismu pew pew pew. Ġifieri inti mintomx lesti tagħmlu dat tip ta' xi. Intom le laqas, imma rija inti tidher jkun hemm raġel, u ejja, hemm raġel, jgħidlek isma' qalbi. Jiena vera nifanzjak, vera nħobbok. Imma you're not enough for me sexually. I need others as well. And you can go with others as well. Imma nixtieq li inti tibqa' sajjar li għall-kompliment ta' ħajti. Imma għandi bżonn naqxi xi ħadd ieħor, lesta mela jew le. Għal-komplement ta' ħajti ma nagħmel xejn. Imma I don't see it as such a bad idea. No, no, ara. Monogamy is something we create. If anyone wants to do that shit, they can do that shit għala bibżob biħudu pieċir għamlu li batridu, I couldn't give a fuck. Imma għabel, jema għabilx maħħa. U minn taħseb jgħli balizjiet, l-ġil jew n-nisa? Għaxin għandi teorija li n-nisa jgħalbu għazjiet, just we don't know about it. Ma jnaqabdux. Għax l-ġil boloħ. Jena nemmen li l-irġiel purament għax nemmen li għaw ħafna irġiel federazzjoni li huma secretly gay. Vera? Għandek Vera xaħġa fuq għaddi ma. Projecting. Vera sepp li għam ħafna ex-secret gays. Projecting. Speċjalment daw tal-40s, 50s li trabbew fi żmien il-Knisja. Li kien imur. Jena tal-50s xiex, senna, uj. ċerrepeti naqdina, Għal sħabek għednej, da sent pafta, għal sħabek Le, għednej. Mario namlu l-iktar bridem straight li għaw fid-dinja. Mario dak it-tip. Le, l-iktar ma naħsibx, imma. Jekk qed isuq u hemm dawra bil-karozza jara x'jagħmel biex jirekken kemm jista' jkun Ibqa' dej dritt. biex jibqa' dej dritt. Da sex straight il-Mario ma nasibx. Jinkom qatt libtu għal xi ħadd jew you're doing this shit. Jew xi ħadd lilkom. Did I ever cheat, ġifieri? Yes, or someone cheated on you? Nothing, but that's true. Mela għara dik il-tima. Ġara. Gidba din. Dalli kieku għettajt jimma nara xporn, l-istess gidba. Gostija, vera, Ma jistax ikun ċat fħajtu għat maċċiti, impossibli. Zaħir, at some stage u għeja ma jistax Imma ikun. cheat jitfisser. Le, Da għadhom zar, da għadhom zmin intom. Kem għandi żmien? Kem taħseb li U għandi mux xi żmien? 23. Għandu 23. Kemm għandku? Jien 29. U hija. jien 19. Ejwa, dak forsi. Emma li għor ta' 20. Da l-iktar ħagġa heavy li għattam il-fajtu da' ampina ta' xaħatu tala jiġri. 19 bro, għandek zaħira. Jena ma nemnekx, vera ma libtix. Le, imman billi, like, jena l-tiċit jena raħħa dbus, jow tiflirt jazzejiet maħħa, fimt, imma dik kif għatamela, fimt. Fle, ġiġviri, zamada. Jek per esempio ġo PV. Sawa, u tiġi wahda tisfen fuqek, jek tħallija toqgħod tisfen fuqek, toqgħod babbasa, anke jek ma tindredax maħħalija, dak If you're with someone and you're tight, you agree. Mux ma jġiġ cheating, hardcore cheating. Imma disrespect. Imma disrespect. Għawe daqs il-cheating għalija. Naqbel miegħek. Jiena anke meta per mur supermarket ikun hemm attendant hot għalna nibża nkellima. Inħossni ħażin. Ngħid le għax inħares lej għajnejha u naħseb ħaġa waħda biss, allura ġis nħares l-isfel. Le. Biex taħseb? Biex taħseb? Fik. Fit-chocolate starfish. Ngħid ta' rispun il-foxxom u mhux jagħmel xogħol. Hemm dik edha. U hemm dik edha hemmhekk.
Taf, le, jena meta kont imur indoq bil-band barra, għax kont draber vera tajjeb. Allura, Kontu tafu, guys. Kull episodju tissemma. intom kont tafu. Mux kont naf. Għale, kont ngħidha. Għalek ma nex li. Għajdlu ima forsi Kien ikunem nisa li kienu jiġu jittantaw, għax bi headlining ġi li tipo, ħalli għalli metal u għatek, ma tantx kienu xin nisawaw, let's face it. Ma kienu għram xi wahda tnejla u l-am all right. I used to purposely cockblock myself, un-bat nċempa l-mara mal-lawla najdila, xkonu għata ħosna ħazin. Tiġi dik najdila, you smell like vomit. Un-ċempa l-mara najdila, love, this girl tried to make, I just wanted to go fuck herself. Ħosna ħazin. Jien l-istess inkun. Ma nasalx kamera, ma nasalx kamera. L-istess inkun, kull darba li. Le! Insomma, wait, you're right, le. To be fair, I can smell the vomit mir-ritra. Exact, ver, you smell of vomit. You just puked, how nice your smell. This might be something along the line that they would there be. Yeah. This will be like a 7 in the metal scene, naħseb jena. Kell inti jula. Inti naħseb konti għad fl-era l-ħazina. Għal-diet tajt forsi tal-left. 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 Minnom solid, minnom solid. Tal-right mara. Jien tal-right nejn li raġel, Da, le. Funny li għanna. Tidar li tħassrek spoon. Li tikxeba vera. Dominak. Issa jien ma nafx jek di l-kantant, għax jien meta kont zaħir, kelli emo phase. Vera? Ija, kont nħobb nisma' ħafna heavy metal, rock, kont nisma' daw it-tip ta' nisa u whatnot kienu. Kienu naħot? Ija, kienu nsejt ma' il-kantanta ta' Paramore. Kelli crush kbir fuq. Ma Paramore is nowhere close to metal. Ma the singer. Hayley xaħġa. Paramore, sorry. Hayley xaħġa, le? Hayley Williams. Hayley Williams. Ta' Paramore solid, ħafna metal solid. Per eżempju, anki ta' Arch Enemy, il-Beyond That. Le? Le. Arch Enemy solid. Inti kont isma' metal, ġifiri kont biex. As in, the term was called post-hardcore. Post-hardcore. Bands pal Black Veil Brides, Falling in Reverse, A Day to Remember. The gay ones, the gay metal. Proset. I bet you I can up you. Kamet li kien fihom benzek il-blejt ta' xar. Eżatt. 100%. I can up you. I can mention, I think, 3 bands that will consecutively get worse u jiġu ħafnar. Mela, ħanibdaw b'waħda ek simple, forsi Cannibal Corpse. Gravi bizzejiet bħal isem. Għatma smajt bijom. Mbagħad hemm Dayside fejn toqtol l-alla. That's literally, kellhom album b'Ġesu Kristu msalla prasu l-isfel kollu dem. Basic. L-isbaħ jisem ta' band Anal Cunt. That's metal band tal-Ostja. Mbagħad hemm ukoll il-Cock and Ball Torture. Dawn huma band. Yes, I've seen. Jekk tista' tfittixhom, fittex Anal Cunt fuq YouTube, spawn. U għandha b'diska. U ħalli 3 minutes għaddejja, ħalli listeners tagħna jikkanċellaw il-xismu. Mela, Anal Cunt. Daw tgħid kemm kienu joġbuni. Mur YouTube. L-iktar band heavy tad-dinja. U kien hemm band jisimhom Burzum, black metal minn Norway, nalija Burzum. Għax hemm tnejn dejjem ħawadhom, jew Burzum jew Mayhem. Dana kien. Da tajjeb hawn. Le, għamel għal wieħed tajjeb ta' fuq. U għamel da tajjeb. Da hekk da. Da mhux hekk. Għal-bala. Ma nistawx? Ma nistax insemma. Għala? Għax copyright strike u. Da ħabba sound pads u hekk ma nistax. Iġifieri aħna ta' PJ kif ħanamluhom? Ejja nippozjaw. break u waqt il-break nagħmlu. Ok. Mbagħad nara, mbagħad ħallihom. Piu. Ħallihom lejn il-kant, it's fine. Anyways, that's just the heaviest shit in the universe. It's insane. Mortician taf minnu? Mortician mela. Daw l-ektar. Kont tisma' Mortician inti? Ġili nisma' waqt il-ġimija. Daw inti ta' tisma' l-Mortician? Ġili smajt bihom, eżempju Zombie Apocalypse, Chainsaw Dismember. Kemm minn tala-zob. Mur il-ġim. Mux Jim, mux weights, ma' Amerika. Fox.
Il-leba jisma l-mortician kif bella, ħni taqt najdu Texas Dead Grind minn iħalla ta' ġifiri. Jien dawn li sarak ħarid li qatt smajthom bad. Mortician, they're heavy, they're good. Yeah, Mortician they're tal-ħalla, Mortician tal-ħalla. Mortician light, imma tajbin, ħafna. Mortician light. ħafna. Għalli heavy ġis sentenza oħra da. Daw kull lyrics bis. Eżatt, tam dil-ġur. Vera tajbin kienu, ħassa ma nastawx wastjan tal-lawa, mi ħassa. To be fair l-iktar band heavy li kont moħħint. Għaseba ta' dieta, jien nemmen fik, jien nemmen li. Issa nisel il-fitness app u kol smajtu jgħid. Mela, My subscription, fitness, sana subscription. Jien nemmen li sa' dieta tkun tlif 40 kilo. Kif? Jaqtaw l-ek sa' Easy, vera, għastat silma. Thank you ta' support, guys. Ta' xejx minn. Vera, Dejjem għalik. vera, fi żmien fejek hemm ħafna awareness palissa fuq mental health, vera. Dejt mux ħataq ta' għamil tuħi du int ħajf il-ħak il-ħabel. Grazzi. Imorru ġorruk. Isma ħansaqsikom għan sedinaw u koll, intom kienem naqa sexy fun times. In the Love Island, le? Kienem sexy fun times. Ixfiri, Luk baqqan il-kulħat. Nammel anka tal-kamera ma. ta' sekkek? U nammel anka l-belkam il-mis. Vera, ek mar tajjeb, ek lu kostja? Ma ejdu l-intom. Xiex. X'ngħidu imma f'tin sens kif marlu. Tafu kem kienem sexual intercourses Ara between ħanejlek, people? jiena personalment ma rajt xej. Kull ma tisma' x'inti once li morru lights out. Smajt. L-unika ħaġa li tista' tisma' U dejjem mis-sota ta' Luk. u le mhux dejjem imma di l-unika ħaġa li tisma' ma tista' tara xejn, ma tista' tisma' xejn, fimt? Ovvjament kulħadd jassumi li sempliċement titbewsu daqshekk. Kulħadd jassumi Għak hekk. fl-istess kamra, Ejjo. Iwa taħħa, brother, ħanorqot, teħx kem neqret u jina namel x'namel nkun l-ikbar cock block, Vera. il-liba Fuq x'kemm Kunġa sodda ma mara. Sewa, u Eh. tkun qed tisma' l-oħrajn eżempju jintredaw u tnot u xorta ħadd tibqari qed inti fej mara. Setu għatamel. X'jifieri se Ta' tisfon u kol man nisa, jem. Għalbi għanim xo maħritmu taħħom, eja, 1, 2, 3, 1, 2, għed tisfon tismaħħom daw kitu. Mux ħazina. Mux kida jgħat. Tismani, jien niftakar fil-passat kienu jaqbdu meta l-ġillum iktar iżi, kienu jmorru bil-karozzi, koppji per eżempju jagħmlu xugaman bejn mhux għax xorta tisma' l-oħra xi tagħmel l-oħrajn l-istess ħaġa. Ma rada xor! Alla xefin s-sostja. Għala zejda, I'd like to have my own space. U li ħoj jonfoq. Le, jemmek. Ma tħossokx immeskulated, tkun għaddejjek. Masculated. Immaġina, tkun għaddejjek inti bil-mod. Mbagħad tisma' taħdejk. Il-leba xjaġġel u jtijada, and to say that I have to up my game. Emmek the competition kicks in. Kulħadd jgħid għaddej. Tfadablu nimħaddu tibqa' għaddej. Eżatt, jiena ninkwita li nipprova nibda nagħmel syncopated beats, ġifieri. Għatina fuq l-offbeat, la qalbet il-ħżiena. Irridu noqogħdu fuq l-offbeat ġbin. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk, irridu nivvintaw xi ħaġa. It's a bit weird. Le, imma hemmhekk. Ikun hemm balla bartu hekk għax dejjem bil-bakutri. Meta kont hemm sħana. Ġewwa bisħana, Għax il-ħaġa- ma noqgħod xi ħaqqa. Bisħana. Ġew hemm lejsi. Hemm lejsi, eżatt. Xorta tħossi sħana bil-gviret u Għax du veda qsalla ta' komment. Għandet summer. Le, għax il-ħaġa AC jagħmluh 16. Ija, right, ma m'hemm bżonn ta' kutra hekk. Biex t-taħta mek. Eżatt. Mellu ta' kollox jidher. Xiede, x'lużar tużar ti karta strazza jew? Wejja, bro. Naf li inti fik daqsi, ġifieri għandek zon. Imma bro, jekk għandek zon biċċa hekk, biċċa żgħira, mhux biżejjed. Brother, dan huwa tlam. Saru s-sija ta' filgħodu. Ma tista' tara xejn. Taf il-kameras bin-night vision. Ija, fuck it tu. Xi ġifieri fuck it. Għalligna naraw. Mela ħanoqgħod hemm jiena nidej noqgħod għalex fis-sħana. Tixxenna biss, Mela iġibu Love dak Island is-srum u porno. toqgħod U tixxenna. jissaxħan Tara s-rum, ma tara s-rum. Mhux vera. Srum iġib il-beach meta jeżlu fil-pool għaw toqgħod tara srum hemmhekk u jixxemxu. Imma mhux qed jaħxu. Imma laqas taħxu ma jġibukomx, le? Għed issemmu l-pool. Ma jġibux il-humping actions, jġibu l-humping actions. Jena qatt ma rajt fl-ebda episodju għajmin. Għax dal-PBS, jek għedin jgħod iġibu Il-fucking l-labdance. Di zejda ta' vera. Di zejda ta' jgħod jiġu bil-bafun, l-PBS, dana jiġi xin il-kelma.
Erotika, le? Soft porn. Softcore porn, proset. Jien kont not nġerriħ. Għal softcore porn meta kon zaħir. Niftakar jew le? Fuq Channel 19. ħafna inqas minn hekk, ħafna inqas jien. Fi żmien ħafna inqas għax xi jeddu iċfenek forsi tara żejża. Bravo, ma konx tara bravo kien ikun hemm bil-lejl, fl-antik, kien ikun hemm erotic confessions. Ejwa, niftakru. Li tiftakar Wens, jew le, da ma kont tara xejn. Just balla dry humping. Imma kont tara ġemp ta' żejża jekk tgħid li mhux jaħxur. U issa ħlif klip jaħxur nisa ma narax. Ejjo, hekk saret il-dinja tal-lum. Timxi by clip Sfortunatament. Africans. Le, minn xadini. le. Itukom condoms. Le, huma kif qallulna qabel ma tħallna għax qabel ma tidħol ġol-villa jitu kisu speċi ta' guide, mhux guide imma naqa' regoli jgħidulek. Mhux kit, imma jgħidulek ismani l-ħaxxi mhijiex permitted hemm ġew. Okay, they actually tell you you're not allowed. Jgħidulek eżatt, ma tistax taħxi imma jekk għandek bżonn daqshekk like literalment ħajnfaq għalek zobbok. Daħħaluna. Għandna condoms biex intukom. Hekk jgħidu. Kumma vera? Ma jkunux fil-komodini naħda jistodot. Le. Le, ċbitu għatajdilom, isma. Għand il-bajt blu. Għabel miegħek. Tini xaħġa, please. Għabel miegħek. Għadda bil-kondoms fl-ostja. Xorta ġej bil-liba family experience, jow xħalx għal-axħar darba la violent. Family experience. We're creating relationships. Xħal-axħar darba ben. You're not creating anything except possibilities of having children. Ben, now, ektax, kurħat jaxi kiet jow bas. Tijom il-condoms. Mux daqsek And ta' the spread of It wasn't as STDs. bad as you think. Vera ta' it's not that bad. And that's disappointing as well. Għawek jafu weġab differenti. That's disappointing as well. Imma, jista' jkun n-nisa jitlu bil-microchips bħalek, jow xaħdek CPU, xaħdek xaħġa, le? Microchips xix. Għanda xi ħaġa ġo. Għanda xi CPU f'idejja di, għanda xi graphics card. Like 1% robot. Għanda xi hard drive, eżatt. Micro SD card. Micro SD. Fil-kassina xaktar xi 10 terabyte RAID server Terabyte għandek. kontra l-liba. Ma vera, she has like a chip which controls your progesterone and you can't get pregnant basically. Yes. Astra. Ksirna taħna. Fil-futur. Welcome to the Għaxin future. għandek expressions. Proset kem tallimt kif taħdem, tirrilaxxi il-proġesteron, proset, titgħallem. Kem jien gburijak bik xili qed tkun feminist. Jena radiographer, taħija. Fġiri jena, I have the way it is. In-nisa ġiri sinkjalom il-periodem. Prova naħseb. Ġiri ġew kollha cranky f'salt. Jiena mandunajċ bidla fil-behaviors tagħhom. Kienu dejjem mdejqin. Le, imma fil-sens mandunajċ like f'daqqa waħda saru hekk, fimt? Imma smajt konverzazzjoni li like f'xi kombinazzjoni kienet ġara. It's actually a thing, they sync up. Mela. Ma xammejtux xi waħda sadit. Biltu fil-pool? Le. Le. Tikdeb. Tkun imbarazzanti, bro, tipprova tbulhom bat it-tfajla tiegħek u n-nisa kollha jabdu jiġu jaraw kienu tbulhem. Kif ħajkun? Mux qed jgħid ħaqqal madu fit-naqqa. Ġol xorta imbarazzanti, bro. Intek tagħmel meta tmur Neptunes u hekk toqgħod bilu qiegħed ġol pool. Tkun qed tom? Ma inti taf li dik il-ħaġa tal-klorin, tal-grown-ups. Dik da fl-Amerika dik biex. Dik bullshit, imma se tiġi ħadra hekk. Malta mhix qiegħda. Il-trikki li tħalli naqa' żgħira toħroġ. U tara. U tiċċekkja għax naqa' żgħira ħarbit li naqa'. Ma naqbadx tarmi. Dik il-fundata l-belt taf kif. Naqa' żgħira diffusion, ma taraħiex. Tgħidilhom le dak xi dragonfly, kien hemm ħafna dragonflies, dak xi dragonfly. Per eżempju, imma dit tkun power play kbira, bro. Qed tmur hemm kull bewla ta' posta ġol punt tfaħħa u tara kolħat. Le, bħal tal-Angry Birds kif kienu għamlu. X'Angry Birds? Il-film tal-Angry Birds fej bdew jgħumu ġol river tal-Ajkla, un bat nizal għal-sietu Maribor, ġol l-istess river. Inżgur 19 għandek, mux 12. Kolkom ħin iġġerruħ. Tista, mal-ħagġi taf kemmi turn off like bil-fors bil-mic. Ġifiri ma tistax neħi il-mic. Tkun tajba, ħawċali. ċeċfirek titħol taħra bil-mikrofon. Kemm heavy. Rridu titqanżaħ u tisma' l-ħarar. I would be the life of the program
L-ammont ta' affarijiet li nagħmel ta' posta biex nġel in-nies jisimgħu. Kollha ta' posta. Nizzal il-majk u ndaħlu fit-toilet u nisimgħu it-toilet. Immaġinak bombshell, like, randomly. Random bombshell, Yeah, she all stars, like, idħol backs. Tajba le, niġi nidħol bla flok bħalkom għax kulħadd bla flok bil-fors li Jindu nominant mir-reveal. Jew le, għax ikun ġast ċappa sew da, xejn iżjed. Imma kif ħadġerru, għazin ġerejtuħ? Jien le, jien ma qatt ma ġerejtu hemm ġew. Faxxija. Zom, inti dajem fi Sodoma Melina kont le? Ġertu l-eki? Le, qatt ma minna xejn ġew laqqas. Bullshit. Naħlifu fuq xi street żammejta Kemm klim. domtu? Kemm iddum la violent? Jien dom ġematej. Ġimatej, kemm il-ġimatej ma ġerejtux. Għala tortija, ja? Ejju, vera. Blue balls. Ġiri għamil 40 days, ta' Għamil ġimet 40 days? ġiri għamil 40 days man ġiri. Bħal ġesu, ek. Le, għax kontet namen nonat November, ma diġa kont dejta 10 days minn qabel bisbala, xin sejt li November, ixar diħel. Allura bajt għaddej. Tamen nonat November, Għamil Ramadan, Ġiri bazzikament. prova. Jaqsebati marna xilli namel, għax kon ħan esplodi. Kemm ġeri sponġera ħafna? Darba kull jum tal-inqas. Għajja, kostja. U ġalinna xġimilu. Full, naf Mario għandu miktub fl-skript biex Biex jarġaj fakkarna. biex terġa' Ma ħallina minnek. Ħaleta fil-personal life tal-iskuna. Darba kelli New Year's resolution. Li niqaf inġerriħ. Ma ħames ġurnata sa kont il-ħajer ma tagħmel ta' din, ġifieri xi 11-12 sena ilu. U niftakar mal-ħames ġurnata bdejt inqumu li ħaġa li naħseb huwa. Rrid inġiba. U li tagħmel nidħol fuq tal-linja, jekk issa jiena kont dak iż-żmien kont ngħix rendi, allura tista' timmaġina xi nidħol f'tal-linja. Xjuħ. Naħxikom kol. Ek, spoon, ek, ġifiri. ħafna ma kienx issid ġurnata, kienet kuna bifanija tal-bliħ. Kellu tal-waiting area u kollu. Eżatt, ta' waiting. Ma ta' waiting game, ma Għaddiet. Bravo, Mario. Bravo. Niftakar. Għanna story tajba ma sax tejdu għaximur il-ħabs tispune. Għadnija. Ma kif il-libar, inti kull-jum iġereġ viri? Mela, easily. Ġox xawer. Mela. Biex teħles u. Kull-jum fi xawer. Tinħasel, trilassa u teħles u toħroġ minn hemmhekk. Imma ma jibqax ħireċ wara li ġiba inti għat nħasel, minn tibqax għol. Jena naħslu sew zobbi wara. Le, relevant jena naħslu sew, imma jena. Inti jek shotgun, paħku daqsek, jispiċċa kollox. Jena jibqa li jibqa ċarċarti. Imma mux taħslu għalek jgħġu xawer. Le, ma jidum, nista mux ninħasel, jek nġeriħ ġo xawer, jibqa. Xiex, 5 minutes. Fimt, jibqa ek. Dak il-gol jaftar li jkun fih. Fimt iħin kollu ek. Nista mux ninħasel? L-istess. Ma kem idum lek mela, bro. Ma nafx, ma jdum għattar anki bil-lejl, jek per eżempju, nieħu nejka mal mara. Jek nieħu nejka mal mara. Umbat nmur, nieħdu nejka, noqdu relax fuq sodda, 5-10 minutes, sek, nieħdu kelma, umbat nmur ninħasel, nkun minna li alright, ovvjament, undum norku, undum nġbet il-pipe minn taħtu kollox biex nġbojta kollox, u nistira il-kegels biex joħroġ kollox. U xorta, rada, broqqa li ba mal qalsit, Xizzab, dik mux Għal taħtijek. Għandi ħafna liba. Intom taqbdu ġibu għek, paħu finisht. Mux paħu, ġili Ma jkollokx residue? Le, ġili paħu finish, imma ġili ma xorta. Ma għdumx overnight ta' Eżat, bro, minute at most, bro. Għax tibqa toħroġ. Samara għafla tiqaf, imma nqum bil-pentin weħel mal-bajt. Ma taħsbux li għek, ma tiġiġ għek fi. Għandi problema. Le, nasab għandek problema. Intom issibu ċans kull-jum. Kieku rrit nsib, ma jkollix ikoll il-bżon ma jkollix l-aptit. Taf minn kien ġeri ħafna? Min? Missirkom. Għala. Zgur, onkom. Għala. Għax nisu. Billi. Kulħat ġeri, Ejja, kienu jġerru, imma ma nex li. Issa, Immaġinaħ. picture it? I'm good. Jinti ma nimmaġinaħ sewa. Ma stax. Fikċina? Xi darba kontu omtu għal breakfast u
Right to him. Bla flok, bil-penti ħarira. Jagħmel is-cereal. Extra thick. Waħda, ġili missierek ġerħed l-ommok. Ġi ommok ġerħetu l-ukol. Eżatt, ħafna bżiq u nanna involuta wkoll u jekk tiġi minn ċertu familja taf in-nanna mal-missieru kollox fi skontu. Mhux hekk, mhux kulħadd maħmudx fid-dinja, x'għandna marx qed tajti. Għadin fuq dan it-topic, għattu tewdnu fuq min joqgħod iġerri ħalikom. Min iġerri ħalija? Għat ma ditrin rasi dik. Honestament, jiena qatt ma ħsibt fuqha. Imma wara li għax dejt like irċivejt xi comments ġieli jew xi messages, dejt ngħid imma Iġerri ħalihom. Oh, le. Le, imma bdejt ngħid imma ġifieri issa hemm ċans li hemm nies li jġerru ħalija. Min tant. Vera. Ma ħsibx jiena. Jien qasna Għaldrinu forsi. Xi fox kemm għandek xi ġifieri xi tritet bija li. Għandu wiċċna Jerryatable il-dak. Diġà, imma dan għandu għandek il-naqlis spinti. Għandi da xej. Nimmaġina. Kulħadd qabad li maddaħqa. Nimmaġinak mal-faldi tkun tajb. Allora hekk jimmaġinaw in-nies. DJs sajjar. Inti għandek imnieħrek jgħinek. Mela. Does it help? Zobbu. Għax tu t-tilaqula tu għatra bizzibġa bl-mnieħrek fil-stessi. It helps, though, it helps. Jien naħseb it helps. L-orientation toqgħod. U li t-ideja Marija. Ġile provide, It helps, iġver. L-orientation toqgħod bleżat. biex ideja, tantuk bil il-sinema l-axħa. Xiex ġara. Tajda. Enlighten us. Jena kħan nistaqsil xej bin jek jux peċeri jikol il-paċċu. Ovvja. Iva. It's delicious. Guys, relax. It's fucking delicious. Okay. It's fucking Stiħu delicious. gosta mela mod, like, anka jeni hu gosta mela, ma stenna tgħidilha delicious leta. It's xieġifieri. Even if it's the best, Le, like, diskustanti. even if it's the best diet, even if it's the most well cared for. Anzi, the less This cared for it mhux- is, the better. 19 għandu. He likes it stanky, bro. Le. Russa, man. You will understand soon. That's boy. what it is. Ġifieri għawel Nifmek xettejt. Isa ġardiniera. You get used to it. Insama t-tilaq battery. Le, you get used to it, 100%. Le, mux qed ngħidlek li Tu pjaċir mbagħad. Le, mux qed ngħid li ħażina, you will get used to it, imma ma tistax tgħidha delicious. Imma anke l-eroina, mhux delicious. Imma mbagħad it's fucking fantastic, le? Eżatt. I wouldn't call it fine dining in Moscow. Delicious, so. Għabelet inti not November. Għad provide fast fab February? Imma wara l-ewwel darba jew it-tieni darba li provide not November, kont provide Destroy Dick December inflok. Destroy Dick December x'inhi? Sbuna jgħid il-lipa jagħmilha kull jum. Dini xi ħaġa Destroy Dick December x'inhi? Basikament, first day ġerih darba, second day dartej, third day. Il-liba spuna! Ma jirnexxilix. Jien għandi charge time ta' 24 hours. Le, jiena wasalt, insejt sa fejn kont wasalt. Sa 14, nasa sa 14 nasal. Le, ma mbagħad jiena bdejt naraħna. Fem kif beda jitkellem fuq il-liba u koll. Nimmaġinak, Għana tibna dildo dodging December, mux dying dick jew xejn. Destroy Dick Dessera December. bażikament tkun il-gvern ta' tid-dildos b'sej in-nies u jekk xagħti joqtok b'dildo you're out. U min jirbaħ jieħu premju. Għamilna Anal Art August fej Tamel chocolate starfish. Hemm ukoll Anal Assault August. That might go the opposite direction, and if you link them together, ikollok August ħafna sabiħ. Sassy Sissy September, kulħadd jilbes ta' gay jaqbad ikun bitch. Provejda, Drain. Sassi, sissi, December. September. Nice. Sissi September. Mbagħad hemm il-My Misogynistic March, kemm qabad sawat il-mara. Mill-March ikollok il-rights li sawat il-mara. Speaking fuq it-tiswit tal-mara. Aħna ħadu kif ġimana reġa' il-ħabib tagħna.
Il-PJ Shershin, kon il ma jiltaqa maħna, dak għafx jek tafux, telaq mis-show spiċċa. Mana. Imma skit mill-legendary PJ Shershin, nerġa' ġi maħna. Sten dak biex xaru gris. Yes. Illi bada kemm inħobbu mela. Dis-sena ma setax, ma qbilniex imma, he wanted to come back and do the one-time skit. Unfortunately, ma tantx għandu x'qasam magħkom, ġifieri, but it's just... Vera, nara l-affarijiet. Imma it's still gonna be a good skit. I hope you will realize who the skit is about. Għalikom laħwa the legendary Let's go. PJ is back. Inxejmilkom bibtijaj u grazzi tal-erġajtu naqattu miħaj il-pulsinel tal-Unstoppable Family, the #1 family li tiħu rasalla fuq l-internet. Aħna nishtiqu najdu li l-gvern laburista li daqsek waqqafna mill-li nieħdu Traeger bombs u d-dimulina. Daqsek waqqafna mill-li nabu PlayStation biex nitimaw l-lulidna. Daqsek waqqafna mill-li nitrejnjaw il-wrestling mommom meta tqabbiżinna d-duluri. Iba ħaqqa l-pwima la taħħa. Le, kontet nitċekja l kux għanda xedaq sot għaw wrestling. Minawn aħna nixtiqu naddu messaċ li corrupt social workers li ħadunna tfal u children allowance biex norruhom li aħna nixxew. Fossi il-ġebla li trampitilkom bejn sninko wara li ġbajtu tiggargarizzaw il-liba! Aħna ma nafu xej rabbu tfal? Mejja fi rabbi tfal? Wobel tabela jew? Xawu kaza li l-bintu ħada kull mass meeting tal-lejbew. Xħamallaġi. Xinġifiri toħdulna tfal? Musew! Specialment wara l-kedda tal-ossa li ħadna biex semmejnijom, zekke xesjen, kif indunajtu semmejnijom wara n-nannir. Fejn ħassibu l-ġenituri daqseg devoti. Kieku l-gvern ma ħaddin tfal, kieku bħalissek nalmuhom lezzjonijiet importanti għal-ħajja bħal kif iwaffqu jew ibabsu l-meter ta' dawl, kif jisilqu stereo ta' kawozza, jew sempliċement jagħmlu ħbieb ma' anzjana li waslet fl-aħħar biex tiktibhom fil-wiwt. Il-corrupt social workers. Għal-jom? Ħan inqabad lej blażanek su bis-seba l-intihom taħsibni new made detox. Li ma jafux dawn in-nies li propi ħabba l-ġim tagħhom jien ma naħdimx u flok noqgħod id-dar nilab bil-pesisa. Bekk inkun dejjem moħħi mistrieħ li nista' nibqa' nġiba ħalli iktar kemm joħdu l-itfal iktar nagħmel. Min għalikom ħataħsu li. Why? Kieku jien dik il-maġistrat li ħadet inna tfal, immun nobot mażwa monqi u naqbes mill-kwodda l-isfel. M'għandek bżonn mażra jekk mhux se tiġi fil-baħar. X'inhu? Torbot mażra ma saqajk biex tereq. U biex towqot. Dik għadda biex towqot $10. Daqqa dik kieku fuq GTA 5 ta' li xi $200. Daqqa tal-qalb Wrestling tal-qalb talla. Ox vera baby, pwoset kemm il-qajta tajba dik id-daqqa ta' pon, bajnejk, għandek potenzjal, Xi xaqtaħħa. Mux tajb toqgħod tisnejek minnu nqasissur tlat minnek. Libba l-PJ. Stravat. L-aħjar wieħed li qatt tagħmel. Wobert. Tajba. Oġbitni. Għada partu. Naħsbu. Proset, proset PJ. Jħor id-drinu għalilla jaff ikunu jaddu bil-affarijiet n-nis taċċajt id-dejk. Leo! Jek inti you out yourself in public, stanna dal affarijiet. Blebda disrespect li l-Unstoppable Family. Unstoppable. Dakka it-tapon ta' vera taħħom, uskun dakka mux idejk jow jek kien xej. Le, ta' vera. Balli, proset, PJ. ċabċi pa' PJ, mux jgħataw? It's good to have him back. It was nice to see him back here. Hey, għanna sounds, proset. Tas, jina naħseb.
Nimissu maħallu l-pets fuq Love Island. Il-pets? Aha, missu maħallu l-pets. Għalfej li. Għala. Missu maħallu l-pets. Ġiex raġunijiet. One bewl kull imkien. U ħara kull imkien. U tu, il-punt għala mandajx mobile ħalli ma jkollokx tamal ħalli bil-fors mur kellem man nies. Simmaħġa kukkudril fil-pool ikun għaddej. Dik fa. Tu prefer kiku jagħmlu Love Island Gozo. Jew xi dolphin fil-pool per eżempju. Dik fa. Ikollhom living conditions aħjar minn dawk tal-Mediterran żgur. Biss ħallaw żiemel għedi sena. Araħa. Veru. Mela, dolphin xejn Fidana kien hemm Hessel u this went kind of international, vera forma ta' zopp il-pool għala żol ma imma dana vera mar, to be fair għalihom, ġifieri ħajkolli ngħid kollox li għamlu checks, ġifieri, u apparently l-alga tajja bad-dolphins. Qed jgħidu. Imma jiena naħseb kieku kon dolphin, konnu iktar pjaċi fil-baħar. I'm just saying. Inti x'taħseb li I'm just saying. dik id-daħ espert fuq id-dolphins. Kolli communication maħħom. Imma missom jħalluhom daw l-liba dolphins u għajjan u nżommu l-ossja dolphins fil-madon aquarium. This shit is old school, man. Misna fucking no, go ahead and let that shit let them go, have fun, no. Zejda, jiena għal-vrana zejda. Mux biex naxxilkom business. Għaket tamen. Jena li jammurru nifqawlom l-entratura bil-bombi. Le, jimma ħanifqa xejn, jina Bikola Marija. U anzi, jek tidu t-sponsorjawna, please. Mela, wara di zguru. Jek t-sponsorjawna mjaħna meċej, I promise. Għax taħseb itqal biex trabbi annimali u baby? Baby. Asi close. Tawkom baby, jew kont lajtu diġà. Jiena lajt diġà. Le, jien ma kon, kazin. Mux kellek tagħmel dal-liba baby? Da kien programmat, bażikament, u kien jibki il-baby u kellu it was one of 5 options. Jew jibki għax kellu l-ġuħ, jew għax rid jilab, jew għax rid toqgħod terfa' u. Ma tilab kif tilab bih il-baby? Da kellu toy. Futbolek toqgħod tixtutijah? Ejja, Ronaldo. Kellu toy? Kellu toy, it was quite cool actually. Mu toqgħod tilab da. Quite cool, it sounds fantastic, yeah. As in 2026. Imma jek tista' żomma minn isajħ, rasu l-isfel. Le, jek joqgħod jibki mbagħad actually. Joqgħod jibki? Sensors, kellu sensors. Żommu tajjeb kif suppost. Luk mill-pol sekk kemm da jwallih. Anka eżempju aħna lbisna l-bracelets. Sewa u jekk il-mami u d-daddy eżempju ikunu mfirdu ma jkunux fejn xulxin. Jista' jkun il-baby li jħoss in-nuqqas tagħhom, allura trid tmur ħdej xulxin u My worst nightmare. Ġurnata jibki. Inti frankajtu dal-ħessil. Somma jien joġobni jek ta'. Imma frankajtu tal-baby tal-Love Island għax lajt qabel. Tifhem li torti għak lajt, għax l-ewwel biżnija. Le, daħħa, dak daħħa. X'daħħal inti ġej public vote. Għada, ġurnata qabel tmur tajt li l-partner tijak naħseb li mustemmuru tajjeb barra ta' ma kienx jaf ta' naqbis għalik. Ma kienx jaf li ġurnata l-għada Ma ħanajdle, bro, jina ma stennex li actually ħatoġobni, fimt? Allura. Inti onest, kont onest. Kont onest. Kiku jorgin fennek u onest taf kemm il-ħest. Ej, u le, jenk xejt, bl-onesta jenk xejt, u memx ta'amil, imma fil-verita, like, bil-fat li għamilta di, jienu melina issa sirna tajjeb ħafna u għedin f-relazzjoni vera tajba. And then solid. Solid ħafna, mela. Iġifiri, għal-inqas hemm il-positives tu. U naqtaħħa tajba relazzjoni bej Bulgaru u Kolombja, nek id-dealer u supplier. Argentin, tisebak bro ta' Argentina, melina. She's happy, mela. Le, like, ethnically Argentinjani ma trabbiet u kollox l-Italja, ġifiri li Italjana iktar. Ok, all right. Melina dik ta' xawer? Le, dik Anna Paola. Dik ta' xawar għed għal-sin meta bdiet tisfen fi xawar għal-iler u għal-iler. Eżat, jien dik bis Mind you, daw tal-babies għati għati bullshit jadanu sensors u mus sensors. Daw meta ma tivvutaw u kienem l-argument u whatever għadu jilletikaw, babies jibku. Just ħallej. Ma that's real life. Babies jibku għahedom, Nġilet mammo! Ma dik normali li. Reality. Reality. Imma tista per eżempju tbul ma saqaj il-baby ma jġilu xej. Kiku ġibtlu lajter u ħraqtulu subajh, kien jibki?
Probabli. Probabli. Jina ma nafx ovvjament għax lajt. Imma la bis-sensors probabli kien jinduna. Imma jek tbul fuq u fil-verità, per eżempju, jek tbul fuq il-baby, ma ndekx fucking tbul fuq il-baby, imma ħajinduna imma mhux ħajibki għax ma jaf x'inhu. Ma ngħidlek anke żommu minn saqaj. Imma kienu jiġu l-co-op social welfare. Imma, ġifieri, inti il-baby tista' tpoġġi ħrieqed. Mela. Stajt tpoġġi ħrieqed ġo żibel. Stajt. Ma mbagħad titlef il-challenge. Le, Mela. X'inhu challenge? Kien challenge kien. Ma jibkix il-liba baby. Eżatti, min jibki. Allura, le, xiex, jgħod jibki u kella. Għajenduna li għatfizzib. Sensors bil-laptop taħħom, insomma jgħodu jisegwu kollox, mumma. Iwa, ma dana ħajkun jaf il-baby computer li twaddabtu ġozzibel. Titimaw mbagħad, jekk jibki għal. Titimaw minn ġozzibelu. Xorta ħaj jibki. Le, ma l-punt huwa li hemm ħafna affarijiet li inti tista' tagħmel b'dan li baby li ma sax tagħmel fir-realtà sewwa. Tista' tħarrek fuq il-bonnet tal-karozza u suq. Il-baby mhux se jinduna, lassu mitħalli baby fuq il-bonnet. ħatiġi fix-xit jiena, kemm ħafna affarijiet li tista' tagħmel bih dal-fake baby. Inti wara l-pregnancy tal-mara kien għandek ħafna pent-up rage li jista' jkun. Jiena? Le, għax dan ippruvaw jagħmlu bonding exercise. Imma this is bullshit. Għati kull satej bil-lejl biex għoti titimawħ. During the day, jek ta' During the night, le, ħallikom jorqod. Le, aħna ma kellniex il-baby mbagħad flaxija. Offshore! L-tqal-bicċa, meta tixtieq torqod. Il-lebba ġvidaw literally ġast tal-bas tawkom il-baby. Il-challenges kollha jekk ikunu. U l-baby jaħrajbul. Ma jaħrax, ma eżempju dak diapers. Bla ħara, ovvjament, bla xejn. Musa mamlu għana realistika. Daw kif tinduna tibdillu n-nebi? Komunika mal-partner te xandu, timajtu l-baby eżempju. Għax inti għal minn actual baby, għax baby tinduna tibdillu n-nebi. Le, imma le, emmek ejja. Tikka punt għandu, reġ vera. Għax il-baby pjat let affarijiet, jow għax irrit l-affection. Jow għax għandu l-ġuħ, jow għax għandu l-ħara, jow għemtna joħra, jow għax ikollu zaqqu għet juġaw, jow għax Jikon sanajt jow għax għandek il-sigaret wiz viċin għal-ġismu, mali, whatever. Tospallera bizzejiet, mem bżonna kompluwa. Tixtiqu tkunu ġenituri, jemma, you'd want to be parents. Jena li għal-izbaħax għad-dinja, nothing beats it, Marija, xtaħseb. You'd be down. Jena kull darba, occasion li ħabba xoħli, għal xi raġuni miżerabbli noħlom li nkun pregnant. U dejjem noħlom li nkun hekk xi 6 jew 7 months pregnant. Allura fil-ħolma stess niftakarni ngħid. Imma kif ħallejt li l-nifsi nasal sa dal-punt minn ma milt abortion? Apparti minn hekk jien għandi xedni l-aħħar darba Max MSV on Life. MSV on Life. Għandi abortion fund. Għandi abortion fund. Madonna. Ħalli jekk xi darba qatt ta' dik id-disgrazzja fuq il-qabad pregnant. Għalija? Londra. Xi ma nafx Taljan. Jekk kollu. Fast Ispanjan, nifhem Spanjol. L-abortion fund, qed taħseb f'każ li jkollok twins? M'għandux jaqsam. 2-1 tiġi. 2-for-1 tiġi. Inti fil-bidu mhux ħajamlulek, fil-bidu mhux ħatamel daqsan differenza, tkun żgħir il-fejet u embrjun. Nejli huma. Ostja. Relevanti. Iġfieri ma xiex ikollok familja. Nipreferi mmut. Tidneġu nagħmlu għadha biċċa xogħol nipreferi mmut milli kolli tfal. Ma tixtieqx ikollok unstoppable family? Jien mhux torti jgħid torta tziju li rabbini. Kien moħħu biex iġġellet l-sfida omja. Għax jew tagħmel biex iġġellet il-klieb. Kulħadd kien jgħid li malfejn l-sfida ta' tziju komja. Sempliċi, ħalli xin eżat jitlef id-daqqa ta' siq li t-teħġgur ma jgħiġġeja. Kollet konna nġeldu qabel tates, papri, tfal tal-mużew. Veru issa tfal tal-mużew iktar fissati fil-futbol, imma l-inqas bil-ġlied kienu jgħalaw lira. Issa jridu l-morru l-mużew, jisimaw l-gideb u jibqaw bxej. Jisom daw kolla li votaw il-ċarġat soppardi tal-nazjonalisti. ħafna spekulazzjonijiet fuqna li qed jiġru hemm barra. Hemm xi snijat li jgħidu li aħna ħlif nikdbu u ma ngħidux il-verità ma nagħmlux. Le, dan mhux vera.
L-emmulaw najdu l-verita. Meta għadna li fl-elezzjoni, jiġri, ħan votaw li l-aħwa Maltin ħa isem ibni Daniel Isaacson. Biex unbat morna tellajna live najdu li votajna l-Label. Vera, għamlu għadi. Ma għallifem. Għawa, il-ġawa ġejaw sejwa, tinkisew. Ma nafx eżatt li tfisser imma n-nies jaħdbuk ħafna iktar intelligenti meta tfaqqa xi qawl. U aħna tal-Unstoppable Family għandna bżonn nisemgħu naqra iktar intelligenti. Għax bejni u bejn Marti għandna jklu taħmar li għadhom kif daħlu l-turna fil-John of Strasu. U mhux vera jinkollu nilgħab bil-PlayStation. Iktar nisa l-Xbox. U nisala biex nara kuxada taħdlem biex inti għadawwa. U mux biex noqot nilab kif jgħidu dawk il-ftit nis li għaddu passata bina. Ftitem, għax il-bqija għaw ħafna nis jaħsbu li għanna raġun. Iva, ħafna nis mux edin sew. Għal-pessi ta' Daniel Isaacson. Albi! Fejn inti? Hawn qiegħda! Għal-ħara! Bil-mod! Għax bil-qata li tajtni konsen kun l-ewwel stay at home father li kien ikollu jieħu sikli. Probably kien il-tun il-record ukoll. ċempel tal-Malta Records. Diġa għandi record jien. Tal-unika raġel fid-dinja jġini il-period. Kif jaqsabni, men. Kemmu tajib. Prosit. Well done, PJ. Welcome back. Wow. Għazziz tistenna l-episodju u għadek minn tix tħosslu li tal-ħajja. Nifqat toqba ta' sormi u l-lok nimleħ kollu dem. Tixtiq tara l-episodji qabel kulħadd? Dak għamadu diker, għax imdorri ġor iż-zibel. B'sezzjonijiet tal-episodji esklusivi. Nasib ikun li tal-ħabs jiddejku jakxun. Għandek il-cushion for the pushing. WhatsApp groups privati u ħafna iktar. Mela xi żoppa għadek qed tistenna. Inti ma tedix fissa fiż-żopp misek żopp. Abbona magħna fuq patreon.com/buy2bacon. The next game jissejjaħ l-avukat ta' xitan. Fej aħna ħanatu topics, u intom you have to basically be your own lawyer. U tidu tippruvaw ġifieri tikkonvinċi lilna li il-punt li qed ngħidulkom huwa validu. Ħanieħdu eżempju. Ħanati wieħed il-xejbin. Ġara. Qed tikol? X'iżżab qed tikol? Għal-Madonna xejbin. Jgħet fuq program. Fadil il-krips. Ija, għetlek li għadbaqa. Mela, ħandu kazam, per esempio, aħna rridu, we have to challenge Shaben. Shaben statement is gonna be. Nipreferi, ija, zaħt, advokat. Nipreferi nirdaħula meta għanda l-period. U jien għandi namel bżon namel dak statement jgħamil sens. Le, issa tara, ħajiprova jgħati. ħajkun l-avukat ta' xitan. ħajati l-argumenti favur dal-statement. Nipreferi nirdaħula meta għanda l-period. U għana għedin għeddu l-un mux vera. Firi, xtaħseb xejbin? Ara. Dan il-pajis għaw ħafna nis li għandhom iron deficiency. Mineral-wise tamel sens. Mineral-wise tamel sens? Tamel sens. Imma l-fej ħjar mill-li mara minnajr il-period. Għax iġġib għax għanna bżon niktar iron fid-dita tagħna. Għandek bżon biex jizzit il-lajn, ma stax nħuna supplements għandi bżon nerdaħula bil-għalfej hija ħjar. Inta ġast tajd li. Inti m'għandekx għalfej tieħu l-protein, tista' tieħu supplements imma tieħu biċċa laħam namulaw. We can't supplement everything in life. Imma l-fej hija ħjar. Imma l-ħaġi tieħu biċċa laħam. Għax jekk ma tkunx bih ma tieħux iron. Imma l-ħaġi tieħu biċċa laħam per eżempju flok supplements għax toma tajba kieku taqbdu tieħu supplements il-ħin kollu. It-toma hija suġġettiva. Le, mhux suġġettiva. It's a known fact. Jiena ċert li kieku għaw Jeffrey Dahmer jaqbel miegħi. Jeffrey Dahmer 100%. Ma barra minnek, tiftakar ukoll li inti għax inti qed tara mill-aspett tiegħek, tara mill-aspett tagħha wkoll. Jekk terdaħħula tkun bil-period m'għandix bżonn pads, m'għandix bżonn
tampons. Liba dak argument. Vera. Dak Naħseb argument. konċa tgħid xi ħaġa bil-bandira ta' Malta, xaqgħu ikollok l-aħmar eżempju. Tiġi patriotic. Iktar kemm tbattal minnu bħal kien qas tħalli mandra fil-lożwar. Eżatt, Mhux hekk. eżatt. Jina avukat. Qablu miegħu aħna ġifieri. Ejja, Just saying. ma taf xini. Leja, nizrija, full stop. Le, xejbil, le. Ħajkolli nibda. Kejt ma ħobbu. Ma nħobbux, Jena naħseb dawruni, Tiġi tagħmel Għalfejn miex fucking problema li mara tixrob il-liba max raġel daħħula bil-pieti di daqsek xaġa kbira. Għandek Jesus id- Thanks li Christ. Marja prosa. Liba u dem na U differenti. liba ta' Għax mhumiex l-istess ħaġa. Liba u dem differenti. Dem blood ritual at this point taqba tagħmel xi ħaġa ma' xitan. Liba River dajt lo sobbu. ħaneġ ħaġa favur xejn ukoll. Tixtieq tagħmel role playing ta' vampir. Prova biddel dik Mario. Prova baħdik. Kif ħatamel? Kif ħatamel? Xorta nizrija. Mara. Play ta' vampir, l-għanik dimilon għajo ekku. Li ħnizrija biss naħseb jiena l-argument qed jintrabaħ bħalissa li. Le, ma naġi mara tiħu gost, daqskem tiħu gost minnajr il-period. Jien naħseb li bil-period mux ħatweġġek. Mar! Inti kollok esperienza żgur. Well, Tamel vera, kollok il-faldina aktarek. Tkun iktar dry bil-period, dak iżid il-lubrication, la? well, blood isn't a very good lubricant. Mux imma good il-blood, idea. jek kattik lu għat il-period, għat iżid il-lubrication, la? Imma ħanejlek li zbaħ ħaġa li the biggest benefit fl-opinjoni tiegħi u li forsi il-period crampies jinqsu naqra iktar daħħula. Sex in general calms down the period crampies u hekk. Anki jena. Exercise in general u hekk, eh? Għal! Anki jena elbow to the face. Le. Dik għallimilek Stefan. Imma jena naħseb li il-punt li preferi daħula meta għandha l-period. I think it won, eh? Kien hemm inti għadek, you didn't mention argument wieħed. Kull mem sissa l-argument. Ma nagħmlux jeda. L-unika argument sissa x'disgustanti, nafu disgustanti. Ma rridx inkun Imma kien hemm ħafna iktar positives u ritwal sataniku. Kien hemm ħafna iktar positives. Vera, hemm iktar positives imma l-ħaġa you need to outweigh, you need to outweigh the good with the bad. Le, ma jittieħu, isek jittieħu erba players shit, u qabilhom ma' Messi, le. L-steak kif tieħdu tajo? Kif tard naħ l-steak? Xena. Ġifieri kif Kif tard naħ l-steak? X'temperatura? Medium. Kollu dem. Xorta nqażajra wis, ekber. Inti, ix-xef, kif jordaħ l-steak? Jiena l-steak tiegħi ikun mejjet, sewa, not breeding. Fejn taf kif tkun il-mara fis-sodda. Rebaħa. Isma' vantaġġjat. Dak vantaġġjat f'di. Għala. L-avukat. Ejja, Vantaġġjat. Isni għatem mort tilab il-futbol intu, għatem mort tilab il-futbol Messi, l-istess. Vantaġġat. Ma għastajtek ma daqsek tajja, pesu prefer, ma kif tajtu jeli. Għax imbagħad kolħat qabad jindaħħal u kolħat tal-opinjonijiet, allura l-konsensus kien jekk jiena xilek tikkonvenċi n-nies, it's enough. U naħseb jiena nixxielek tikkonvenċi. Għaddu li jmiss, sejja. Kien hemm ħafna. Mela, ħanatu waħda lilek Teo, nibdew bik. Tiegħek qiegħda San Pawl huwa l-ewwel klandestin. By the way, mi nafx tiegħu reliġjuż ħafna. Għajk fajtu jelek. San Pawl klandestin. Mela kemm nagħmel ċerta jiena s-safejna fejn klandestin ġust fisser immigrantu. Klandestin, eżatt. Immigranti regolari. Illegali. Li daħal Malta legalment. I mean, factually mhux vera kien hemm ħafna. Inti fim tal-logħba? Inti trid Jien għandi ngħid li kien vera. Mela, you have to defend the statement. San Pawl huwa l-ewwel klandestin. U teknikament ifemni u ġijaw minnajr protection, minnajr checks, minnajr risks, xej, ġifiri għabad ġi kien sirlu dajso għaw speċaw, ġifiri jiġi klandestin. Jiġi klandestin. Ma kellux life jacket? Ma kienux invented, le, ġifiri ma kellux. Ma misna kaċċejni il-barra, u da, ġifiri. Le, mux kull klandestin. U li mux il-barra ma kellu jgħamil mqaxarej għal-far. Kellek intin Vodafone xej. Sa' kem jgħaddu ċek, sa' kem jgħamil kwarantina. Eżattu, jgħamil ftit mirakli u mux. Jena ma nasibx li kien klandestin, jena dana kien mibawt minn Ġesu
U it was a mission, it was meant for him to be. 100% ma jitfisser ġifiri li klandestin ma jistax ikun mibgħut mill-Ġesu. X'għandu x'jaqsam, kollox jista' jkun mibgħut mill-Ġesu. Il-fatt huwa li legally speaking huwa klandestin għax ġie f'Malta illegalment. Dan huwa fatt. Mxfiri, alright, imma jekk irrida talla rrit, dak u rrit li jem, dak iż-żmien ma tantx kien hemm daw il-ħafna pulizzi, whatever, xorta jibqa' klandestin da, hekk ġie. Jekk ma tawx xabba l-pulizija mal-lewa sal. Ma jibqax klandestin? Le, xorta, klandestin m'għandekx, klandestin sempliċement fisser immigranti illegali. Sewa, naqblu, issa dak iż-żmien, il-laws kienu differenti ħafna, il-liġi kienu differenti ħafna. Ma kienx hemm liġijiet dak iż-żmien. Kien hemm, fittexa. Fuq l-immigrazzjoni. Issa fuq l-immigrazzjoni. Kienem naħseb kien hemm ftit imma fuq Rome speċifikament kien issa Malta ma nafx x'kienet Roman Empire. X'kien fuq Rome? Di ħaġa li tfajta hekk. Fuq Rome. Vera jafet, bifer. Vera? Għandu raġun. Yeah, if you're a Roman citizen, you have a lot more rights than you're not, and if you're not a Roman citizen, but għandek ħafna mid-drittijiet tiegħek, they're scraped off, you're more likely to be a slave, you're not allowed to be in the army. San Paul x'kien? Roman? Le, Ludi. Junior Roman. Iġifiri, Ludi, anzi, kienu mux jobodduhom, imma għax ħafna mill-Ludi fil-Roman Empire kienu leħin ħafna. Fil-fat ir-raġuni għal Ludi sforzaw il-Romans biex joqtlu l-Ġesu, għaliex huma kienu ħafna minnhom ġossenit u reliġjon tal-Ludi, tant kemm sar kbir ġo Roman Empire li qalu jekk mhux ħatoqtlu ħanamlu civil war u ħaniksru l-imperu kollu. Imma għalfejn. Fissatek, bro. Għalfejn, imma Ġesu kienet għaddejjaqom daqseg, dawn ta' senit, jew xinti semmi. Ma kienx jiddejjaqom, sempliciment u kien għal xi ħaġa li u jaqbel ma' reliġjon tagħhom imma indunaw li jekk jaqblu miegħu ħajtilfu l-poter kollu tagħhom. Eżatt, għax kienet jgħidilhom li intom ħnieżer qed iżommu xeba flus. Le, u kien li kienet Jesus was the first hippie, xinti tgħid, u kienet jitkellem fuq Iwa, Jesus was the first hippie, u kienet jitkellem fuq ir-redistribution of wealth. Le, ma kienx l-ikbar punt ma kienx fuq ir-redistribution of wealth, l-ikbar punt kien fuq il-hipokrisi li minnu kien ir-redistribution of wealth, imma l-main point. Għandi raġun. Le, ma you're making the main emphasis on the fact that it was of the redistribution of wealth, which is not the case. Le, bro. The main emphasis. Inti fissat. Għandek bżon xi PlayStation, Għandi, jien għandi ħafna anka fuqi fil-basket għandi ktib ta' Roman ukoll. Qed naqra ħafna affarijiet fuq. Jien nerd fuq dal affarijiet. Xeħta ta' ox, Ġifiri, Roman Catholic tiġi inti jew Orthodox? X'inhu? Ħabba li jint Bulgaru. San Paul nifsu. Vera, u klandestin u kol vera. Ġi biex ixarret il-kelma tajba sewa. Imma l-Bulgari jkunu ortodossi imma la jintrabejtaw u sirt reliġjuż f'Malta mhux Bulgarja, għax il-Bulgarija l-ġenituri tiegħi mhux reliġjużi. Tawn il-baptism u affaritek fimt imma ma qatt ma taw każ daqshekk u ma jbaqgħux ibuttawni, ġifieri u jien spiċċajt mhux reliġjuż stess. U meta ġejtaw le mhux on your own, sieħ bixon u mbagħad u elibni u ġabni reliġjuż ħafna u sir kattoliku la trabejtaw sirt reliġjuż sawet fuck it. Iktar ħaqni, iktar jaqbilli, mhux jax jaqbilli, ma iktar. You connected, you felt bit. Eżatt, ma ta' koll. Back to the argument. Eżatt, imma clandestin, legally speaking, huwa clandestin. Kieku San Paul kien clandestin, taħseb li tal-belt kun ħamluh il-patrun? I mean, clearly, xuwa clandestin, jina qed ngħidlek, legally speaking. Tejtelek jgħidulhom tal-Palestina għal-belt? Le, għax ħan ngħidlek, clandestin kif tfisser illum u clandestin kif kienet tfisser qabel ħaġa differenti. Illum hemm konnozzjoni differenti ħafna meta tgħid clandestin tgħid dak illegali, imma dak il-ħin biex tkun clandestin, kif ngħidu aħna, faċli ħafna. Jiena jkolli ngħid li ġast il-punt li Bella ħan jitkellem fuq ir-Romani u redistribution of wealth u Zobbi u San Paulizmus. Naħseb ħaqu joħda. Għax ħareġ tajjeb. Nstama konfidenti. Nstama konfidenti jaf xed jgħid. Kien kważi ħajqum itielek bil-mikrofon. Kien vera ħareġ hekk għalik ġifieri. Proset tejja tajba, Drinu inti miss. Raġel għall-ebda raġuni mandu bżon jibki. Raġel għall-ebda raġuni mandu bżon jibki. Wow. Għall-ebda raġuni. Għalfej. Jiena lija li raġel jibki huwa a bit of a sign of weakness. Estra. Le, bil-kontrast. Bil-kontrast. Jgħamlu dak l-argument.
Iwa, sorry. Importanti li jibki. U vera nemmen. Jena vera nemmen li raġel għandu bżon jibki. So I need to, all right, okay. Li zom il-feelings bottled up u tamela tal-hero vera l-ħagġa. Bissek tibki u tiġi u tkellimni u tajdi xandek fuq moħħok u jena ħan isimak għax jena nħobbok għax jena raġel bħal. Eżatt, u f'ċertu situazzjonijiet understandable li tibki għamin jek waħda tixxuxjak waqt li tipprova t-argumenta. Ja ma t-tajt li għalfej għalibta raġuni raġel mandu bżon jibki. Inti l-emozjonijiet tiegħek treat the stress. I believe firmly in this, ġifieri, so it's very difficult. In what? In that you should be out. As in, mux out, fis-sens li inti, ovvjament, jekk ħatibki, it's fine, it's not going to lower your dal. U ma t-argumenta l-oppost. Dik il-loba. Laħa darba Marija ma nexxilix daqseb u kol til-fet. Laħa darba Marija saqsajnija li tkun l-om jelizba ħaġa fid-dinja. U til-fet. Ġifiri, inti jek jad viċin li titlef palissa. Naf. Jimma s-sejċ nifem kif nilaba. Inti fimt kif nilaba? Le, fimt eżatti kif nilaba. Ġas vera nemmen u anka pers li twelit jena ċertu mentalita u għek. Imma ħan elabu l-loba. Tanajdlek, ħantik wahda, ħanu ħada jindi, għax prefer il-klip ġaġibnija, għax ħajan latiju. Ġifiri, it's fine. ħanu ħada jindi wara di. Meta timsaħ sormok, importanti id-daħħal subajk biex naddaf ġewwa wkoll. Ġifieri, ma dekx iktar toilet paper. Le, dal-punt, inti dal-punt, dan il-punt, inti tiġġieled għalih. Importanti li meta timsaħ sormok li tiddaħħal subajk. Jekk tuża ngwanta, of course. ċit komplimenti. Jiena fl-opinjoni tiegħi jekk timsfona minn barra biżżejjed, hemm bżonn doqgħod tiddaħħal subajk sa ġewwa. Uża ngwant jaħsra, tidħol il-ġewwa. Imma stenna l-ħara mhux hemm ġew għandu jkun. X'inhu l-punt? Il-ħara mhux ġo sormok għandu jkun. Dejjem ħajkun hemm il-ħara. Ġifieri inti mhux ħadd timsaħ il-ħara li għadha kif taħra, inti ħadd timsaħ il-ħara ta' qabel. Inti meta iż-żibel fiż-żibel ikun, però tidlik li jkollok mal-ġewwa taż-żibel tatfu wkoll mhux il-bwerza biss. Inti suppost tejn li mhux li. Ma dik ilbes ingwant u tilħaq men. Imma ġifieri ħadd tiddur bil-liban gwanta? U inti għalfej għandek bżon tibza bl-ingwant biex Ġifieri kull darba li tmur taħħar tmur tilbes l-ingwanti. Ħalla ħafna ħess. Le, ikunu mal-ġempek. Ma tbiddilhomx. Ikunu disposable ngħidilhom jiena. Disposable, tal-Covid u hekk. Eżatt. Imma x'għandu x'aqsam, jiena l-punt qed ngħidlek, importanti li daħħal subajk. Ma taħsibx inha gay. Huwa naqa gay, li daħħal subajk sa ġewwa. Għamwin ingħaddaf sormu hekk. Dritt għandi ngħid kif ingħadfu sormhom. Imma għagħej, xem minn beneficju. Ma tistax taqbad dux normali, pipek, ġest taqbad pipe, mżon daħal subajk. Il-beneficju li tkun titrani għal-prostata, tħossana inqas mbagħad. Kun ta' fen, tamel il-warming up inti. Tamel il-self-check, sariku. Ma xorta ma tkun mux inti konvinċuni, ġifiri, għax jena traditional method kem taħra timsaħ u tinħasel bizzejiet. Memx beneficju xej mill-li tamela. Għani konvinċi kiena. Kem taf nistikallom Inti ġieli taħra uddum timsaħ wara, ġieli kollok minn dawk. Issa nissoponi jiena li jek tuża jdejk jew subajk biex iddaħħal ta' fint. Nissoponi li t-toqba ta' sormok tistreċċja tieħu l-forma ta' jdejk, qed tifhem u taqla kollox, qed tifhem? Hekk qed nissoponi jien. Għaxviri t-tajt inti għandek riskju tħalli bieċa toilet paper, jew hekk. U jekk subajk tuża. U jekk dak il-punt iswaba. Jekk ikun dak il-lok li kellek inti meta mortu ma kellek sink, se tagħmel. Mind you, taf kemm hu l-toilet paper illum il-ġurnata. Daw l-argumenti, proset. Daw l-argumenti. Taf kemm hu marħas li imma xorta ħajkollhom bżonn toilet paper vera. Tbellaħ l-aħħar darba vera mort nixtieq toilet paper. Xi 750 madonna għal xi 6 jekk. Mela le tal-paper. Toqgħod taħseb fuqha bħal ingwanti għax condoms. Ġu vera, sti proset. Jow nas. Għax bitnej bizzejt. Le, ma. Nispon għal kamel, Le, kondoms għed nejdu. Ma baċi need to taste. Eżatt, xir il-kondom wieħed bizzejt. Għax mandek bżon id-daħħal, s-tom statiċ. S-tom il-ħassam, Chips. Xert Marija kont għamel spuntino inti?
Dwar il-ħara, l-importanti ġewwa. Anke biex ma tixxawwat, xu. Dawk il-krisis ta' chocolate starfish. Ħat ix-xawat bil-ħara, int bil-ħara tix-xawat? Le, għal-madonni, jek tħalli bieċaħara. Mela dak għax ma tafx timsaħ, mux għax toilet paper jog. Jena għatma xawat bil-ħara. Hence the argument għalfejn għandek id-daħħal subajk f'sormok. Imma jek ma tafx timsaħ, kif ħatkun taf id-daħħal subajk f'sormok u tamela sura ta' nies? Qabel konna avvantati iktar u kellna bedija. Issa bħal-appartamenti jtiċ kienu fit-toilet ma tbaqalna spazju għal-bedija. So talaqqas tuża subajk. Le, imma tista' tagħmel ix-xogħol kollu bit-toilet paper u billi tagħmlu b'subajk ma jkollok xejn benefiċċju. Toilet paper sa ġewwa. Le, għala ħaddaħlu, imma x'inhu l-benefiċċju? Tnaddaf ġewwa. Imma x'inhu l-benefiċċju li tnaddaf ġewwa? Li ma jkollokx l-intern. Imma dejjem ikollok ħara ġewwa, kulħadd iħalli l-ħara ġewwa u m'hemmx tabib. Imma x'inhu l-punt? Imma x'inhu l-benefiċċju li għax ħadd ma jgħidlek this is unhealthy, dik tagħmillek hekk, dik tiġrilek hekk, xejn ma jinbidel. Allura x'inhu l-benefiċċju? Taf kemm hawn nies li Dajħob jargumenta. Forsi kemm hawn nies li mitu b'colon cancer. Ija, l-colon cancer. Nassigurak li ħadd minnhom ma daħħal subaħ f'sormu biex natfu. Nassiguralek li l-colon cancer ma ġiex mill-ħara li baqa ġa sormu. Ejda, forsi kieku daħlu subajhom ma mitu. Oħroġ statistika issa. jekk jiena nixtieq niġi irrejpjat. Irrid żobbu jkun maħmuġ wara. Le, Ja, u jekk titfgħu ġuħal, hekk wara. U jekk titfgħu ġuħal, hekk wara. Le, ma jekk ħajġibu ġu fikum mat mhux ħajdaħlu ġo. Le, jekk forsi I want it clean. I want a clean penis. Post entering my anus. Imma mbagħad stenna mbagħad is-ċans ta' self defense taqbad u tikdmu taħrab. Taqbad tikdem u taħrab. Imma tippreferi tikbu bil-ħara jew mingħajr il-ħara? Le, ma jekk Tippreferi tikbu bil-ħara jew mingħajr il-ħara? Imma stenna jentkom Wara jekk xi f'sormok. Stenna. Tippreferi tikbu bil-ħara jew mingħajr il-ħara? Ovvjament li mingħajr imma stenna. Intkom l-argumentakom kien li inti jekk tħalli sormok maħmud. Eżatt, wara li jġiba ġo fik ikun jrid joħroġ żobbu u jaħsu ġo ħalqek. Jekk inti Mux għadnidu hekk. Ħajibda minn sormok, ikompli għal-ħalek. Issa xi preferi bil-ħara jew mingħajru? U x'inhu chances, x'inhu l-ikbar chances li jkollok toqba ta' sormok bil-ħara jew mingħajr il-ħara? Tippreferi mingħajr il-ħara? Allura tuża swaba ħjar milli ma tużax swaba? Le, mhux differenza Da sekk rebħet l-argument. Importanti daħal Proset. Thanks, guys. Tibda bil-swaba, ma tibda toilet brush business. It's a level up experience. U jekk tasal tilbes Tajba spoon bitek? tixu fuq 12 inch dildo u taqbad tiddaħlu. Tajjeb ukoll. Proset, 3 minutes short. Ħanamel tijak jiena, raġel għall-ebda raġuni mandu bżon jibki. Ħan argumenta ħajjena sowa. Jiena naħseb li raġel għat mandu bżon jibki, ġast tal-punt li inti titkun the strong one. Tittur is-saħħa. Għandek raġun. Għala. Għandek raġun. Għala. Għaxat parla minn sormok. ċiġifi, le, da. ċettajt. ċiġu ċettajtu. Mandek bżon, inti l-argument. Don biex ħata. Issa fimta, bro. Eċemillek Inti tantem affarijiet f'dil-ħajja, ħessil. U nis imutu, u gwerer, u nis bladjar, u tfal bil-kanser u ħessil, li inti għat mandek bżon turi l-weakness u tibki għaxem ħafna affarijiet shit you have to man up. Turi, le. You have to man up. Le, man up. Sometimes you need to be a man to cry. Il-libaw. Mela. Big man cry. Brock Lesnar tafu minu? Għatma Becca fajtu. That's the biggest man I know. Skur Becca. Saqs il-spooner juri il-video jibki. Imma mux raġuni li jattajdu intom. You cry for valid reason. Le, laqqas. Għatmandu bżon jibki. Laqqas għal-birthday. Laqqas meta tmutlek il-mara. Għatmandu bżon tibki. Sen. Għala mandek bżon tibki. Għax inti bizbis raġel mandek bżon l-Brock Shit, brother. I love you, man. I love this crowd. We love you too, Brock. That's the gayest shit I've ever seen in my life. The gayest shit I've ever seen in my life. Inti, which raġel li tkun rugged? Ma tistax tħalli id-dmuħ jinżel, għax inkella jaxxilek il-ruggedness. Jek tkun għattaxxi sewa, u jġibelak fajnejk, toħroġa bid-dmuħ. Le, mux bid-dmuħ toħroġa. Ma labiex. Min ħagġiba fajnej għal You're onto something. Raġel li tkun għattaxxi.
Jekk tibki jiva, bċaħġa t-taħija Allora għandek bżon tibki biex toħroġ minn għajnek. Ma dakka ma ġiġ dakka ma ġiġ raġel ta' veru, so, dakka jiġi għetnajdu għahna, l-ġil ta' veru mandom bżon jibku. Inti jek inti tkun taħxi u ġibilak fajnek. Jina ħat maġiba fajnejja. Daħlif, jek jirrejpjawk. L-istess argument li ġibt il-tew, jek jirrejpjawk. Mandiġ bżon, jek jirrejpjawni. Ikun bil-ħara, mux bil-libax, ma mux id-naddaf t-tabata solmi minn qabel. Imma fajnek. Imma jena kolli għajni għazar. Kif ħad oħroġ? Xej, wahdek, man, pal kif meta mur il-bahar, ma roċ nibki biex inneħi il-melħ ġojnejja, sowa, nomel wahdek? Wahdek u jitla. Il-melħ mux li bħal aktar tik. Tabad bil-flok u timsaħdu l-flok. Mem bżon nibki imma, il-fattu għalli ma tibkix. Imma stenna. Mux argument li ċati ġibba fajnik, tax argumentu. Imma billi ma tibkix, għala tamlek iktar taf li ma tibkix. Tamlek iktar ma tibkix? Mill-li timsab wet wipe. Għax min jibki li zjiet? ċandu xaqsam. Inti titkun il-pedestal. Ġifiri inti t-tejli tal-familja, inti titturi it-tfal tijak li jiġri xieġri jgħatem lest u mux se toqot tibki f'kantuniera. Stenna. Għalli l-emotions tijak jirpu. Inti tibki wahdek. Inti solid. Tibki wahdek. Mux għajni xtamil, għatlajdek l-argument. Le, għatma nibkix. Jien raġel ta' veru, ma nibkix. Li ġil, once again. Meta meċiċ tal-Walt. Xorta, kizbem dak, ma tibkix xorta, ma tġilet, taħessija. Jek ma ġiex. Ma kurpal. Teħessilja, memżon tibki, ma ndebżon, ma tkomx raġun. Jek tibki, inti kunet iżid ħafna pis ukoll fuq il-familja jekk tibki. Le. Anzi, ġibhom iktar close, għax dawn ma tjaraw l-emozjonijiet tiegħek mhux jitħassru ma jarawk tkun hemm dejja. Eżatt. You bring them closer. You are gayifying your family. It's the inverse. And what's wrong? The inverse gay inversion therapy. And what's wrong? And what's wrong with that? What's wrong with that? Oh, nothing is wrong with it. You can do it through proper ways. What's the proper way? You put a penis in his mouth. You don't need to cry. Imma stenna, you don't need to cry. Imbilli you cry. Why does that mean li issa jinsissi ħanoqda? Imbilli tibki, taf kemm hemm nies li fil-gwerra waqt li huma qed joqtlu pereżempju waqt li l-Amerikani kienu qed joqtlu l-Ġermaniżi kienu jibku. Kieku floket jibku qegħdin jiġġieldu jisparaw il-libas snipers. Mhux aħjar? Le, mhux soldatet jibki. Xorta sparawlhom imma xorta qatluhom. X'ti preferi inti soldat jibki f'kantuniera jew soldat b'machine gun jispara fuq l-enemy? Soldat jibki f'kantuniera għax dik taf xi tfisser. Ti preferi hekk? Tafala. Il-liba kif tmut mal-ewwel. Vera mhux sew il-ħaġa. Tafala għax dik tfisser li dak li mbagħad qed jibki l-inqas mhux ħajkollu tant kemm ikollu PTSD bħal dak tal-machine gun li jaqbad joħroġ jagħmel il-machine gun fuq x'għal żobbi bil-PTSD? Inti soldat. Dak il-ħin trid toqtol il-dak. Jekk qed tibki Mintix qed toqtol il-dak. Le, xorta tista' toqtlu. Ma tistax il-mira taħxilek għax ikollok idmuħ fajn. X'għandu x'jaqsam jekk inti dawn nibki jew le xorta nista' nisparalek u noqgħod. Imma ħadd taħxilek You're underestimating kemm int kbir. Do gangsters cry? Do gangsters cry? When they're killing people, do gangsters cry? Yes. Outright film fajtek, outright gangster jibki? Għax il-films il-verità. Waqt li qed joqtol? Mela l-films il-verità. Għala din logħba vera! Mhux il-punt. Jekk qed issub il-140. Qed isub il-140. Alla, tajjaq taqtates diġà. U waqfek warden. Yes. U taqbad tibbanik kif waqfek tgħidlu imma għax ċablit li li qed tiegħu heart attack. U taf li jekk twaqqaż żewġ titmuħ oħra jaf għandek iktar ċans tifranka ċitazzjoni. Ma tibkix f'dak il-każ. Dak il-każ jekk waqafni l-warden ngħidlu tini kemm għandek coke u ntik id-doppju ta' flus li għandek inti fil-karozza, Franka. Ġifieri ma tibkix biex ma tibkix biex tifranka ċitazzjoni. Għandu biex tifranka ċitazzjoni għalfejn tibki. Le, mhux il-punt, tibqa' strong dejjem u tgħidlu isma' bro. Funeral tommok. Funeral tommi? Tibki? Le. Le, stenna. Mhux il-punt. Titturi, titjaq be strong, go for your brothers. And for your sisters. Don't worry, we're gonna be good. Mommy left, miskina. I will take care of you. I'm not gonna cry. I'm gonna not feed you. Tibki, jew terda zob.
X'għandux jaqsam! Jgħidulek ismani, jekk ma tinfaqax tibki issa għal ħajtek, jien ħan reddalek zobbi u ħan nibqa' nagħmilha. Be a man u terdaw. It's that simple. It's that simple. Be a man, stick to what you have to do in life. Dawn ħafna shortcuts Komissar, ma tantx toqgħodu hemm, jiena raġel li naħdem u nistinka. Terda żbu. Le. Ħajt, spoon interda żbu. Interda żbu paw? Bkejtaw? Double-sided. Le, qatt ma bekaw ġew. Kemm ilkom li bkejtu? Mhux ħafna? Marija forsi? Għax mara? Inti forsi? Għax il-mara ta' Mario, imma l-ġil ma tantx tkew. Żgur. Refet jibki għax jitqaq, ma dakka mux għet jibki, dakka natural laughter lubrication jisajja. Mux għet jibki ta' posta. Alright, imma jek tant kem jirreddaħulek li t-gag jowek. Vera. You have to man up and do the job. Le, laqqas, mbatt dak il-kas laqqas ma jħorġux id-dmuħu. Jarġa joħroġ it-tixju jgħamlu fajni. Le, mux tixju. Jamilek wahda? Emma, that's not crying, that's a different story. We're talking about physical crying. Jina naħseb ilna ħafna brotu għaw, naħseb I won the point, le? Na. Bla dubju, apparti dax ta' billej. Vera aħbal, ma kem sar ħinġizu għalla. Fine, it's fine. X'tasbu fuq child beatings? Number 3. U issa se nirrispondu domanda ta' wieħed mill-fans tagħna. Imma l-mawa tiegħek, xittija tieħol biex tibqa' daqshekk iwqiegħa. Ara, l-breakfast li tamma la daqtej ta' fawqa. U mbagħad qed l-ġurnata tant jużaħħa ħarqa li żobbi mhux tikol xi ħaġa oħra. Kemm hawn minnu l-ebawx joqogħdu jitnejku bina online. Aw aħna l-stop bil-family, kux family tal-nejk jew. Ġenda jgħajxin, ejja ħantik xitta solpa din qalbi għax il-papa jitira bil-PlayStation. Tajba bejbu music. Hello, big. Fil-video tal-lum, ħanajdulkom kif tippronunzjaw ċertu kliem meta tkun titkellem blesse. Stay at home Father's Day. Sussidju ta' children's allowance. Abbuż tal-benefiċċji soċjali. Fatt mad-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali. Jekk trid il-corrupt social worker, għafas in-numru 1. Jekk trid in-not corrupt social worker, għafas in-numru 2. Jisa, għafas il-numru 2. Moddedu fossil bomma l-corrupt social worker. Dispeċina, imma bħalissa in-not corrupt social workers huma kollha okkupati. Jekk jogħġbok erġa' prova iktar tard. Minna wingwatcha li daw kolla li jissapportjawni f'dil-ġlieda. Fostom imma mhux biex. Jinsieħbi ta' ġol mewa. Id-dem tijaj. Il-linka kolla li għandi mon. Ħafna oħrajn joqdu jħallsuni biex noqgħod nibatilhom videos bil-moħbi ta' Marti meta taqbes il-pirna tax-xija. Kansa facendi għall-ostja. Nisloħ la flus. Sejrin nismekjaw il-festa ta' San Bastian. Bej, biex ma nara xittu dan ispajċi. Bej! Sekkanjar. Thanks, babe. Qalbi, ħanaqbat l-insajjar. X'għandek ħabtit tikol illum? McDonald's jew daqsejta ġiżu kwistu? Selfish. Social welcome. To probably joystick PlayStation. Għandi itwa, minn wieħed mill-ħafna u ħafna fans tagħna u ħanaqwa.
Dear Unstoppable Family, dak il-wewdi li jkollkom jiġru fil-videos bl-AI jew ikunu hemm jitawġu b'dak li jkun waqalkom mal-art. Waqalna mal-art, Tinxewx tkunu magħna għada fl-istess ħin. Miegħi l-ikbar lok li hawn f'Malta u Mawti. Li issa Lady Gaga minn fuq temu. Ja, samni, bro. Ja, samni, Il-meeting mal-avukat ħabuk jawħ minn issa. ħana labu l-axar loba ħana l-lum. Mela, jena għamilna videos. Dortna videos. U ħana għamlu section biex tara il-video kif jibda u tidda taqtaw se jiġri wara. Pero ma jaxxihom xi spoon. Le, mux suppost jaxxihom, għaxam għamiltom editjati fin-nofs, għandu 3 to 1. Jek jaxxihom vera. Le, mux videos ta'kom. Aħna provajna għamilna, ekkodda najdlu, aħna la-zobna minnkom. Aħna ġiblikom għaw biex nħudu bas fl-imkien. Marġin kunna fil-ħajja tijak, iżjiet, u this is gonna be the same moving forward with everyone. Intkom naqal experiment ġejtu. Għax jisna ġbajna naraw guests niġu, no? Hotel amor experiment, u jisaw Experimenta fuq, process. Slowly, this is how it is. Mara, taraw xamsu, wada l-imtrit. Ħajja Kristu, bil-force. Ħajja Kristu? Bil-force. ħajjeċi paprata. Min ħajt paprata? Il-qassis? ħajjeċi paprata bitfall. Bitfall, bitfall. Like ħajjeċi paprata, man, naf, like, and bless these, I don't know, bro. He's gonna say something heavy. Inti t-tkom tasbu ħajja Kristu. Tasbu intom. Jenu kollek nasib. Just jaqaw kurċifis? Forsi mut il-qassis. Illa. Listen, wishful thinking, much? Ħana raw. Kontu naqa viċin, imma mux iżżejjed. Seġi, suspense. Il-wiċna. Sa jaħosbrak tal-belt kiku għamelek. Għabba kif ħasad. Dal-iswet jitħaq dal-isbaħ għata d-dinja. Rajt video ek, man. Il-lebba kif nizel kif bellaħni jostja kemmu champion. Ma għataħħa, sissa ma s taqtaw. Għafajn kħuż għal-AI għal-videos. Le, dik bis kienem. Alright. Li miss. Uff. Alright. Ġaraw. Those are mouse traps. You alright? Terġa taqa. Jawħra ġenstamat jawħat faqqaxilu. Ħatfaqilu i? Jena se taqa tara ċemma tannaħa l-oħra. Terġa tinżel naħa l-oħra. Ma miskina, you want harm to happen to her, this old lady. Miskina. Jina me li ġestiet, oh, I got one, għax rajt mouse traps, għadora forsi. Jgħi ċaġa fuq mouse traps? Tasbu. Ejdela biex tamillu sandwich jew xi ħaġa. Tajba tkun kieku. Jena sab tilabilu kol. Tilabilu? X'taħseb mar? Umu jmura ħassara naqra iktar. La. Għala, fil-għaddatu. You alright? Yeah, I'll be fine. Good. Then get up and make me a damn sandwich. Proset. I'm the feeling bili dan kien eja jekol sawa. Għax fucking heavy jek jiġi dar affari. Boom. Imma proset, spoon, spot on. Għat ma rajtu qabel inti da? Next. Daw kolla nisave jom jena fuq l-Instagram account ta' Bite to Bacon sawa. Vera. Ija kolla. Ma nara video weird inżommu. Dar għawiet għaddin. Hey, Rez, can you help me open this? What happens next? Jek taqtaw di Facial. Facial? Facial bit-trail mix. Bixiex? Dak li feta. Dak li feta. Facials. Jaqba tiġerriħ. Jaqba tiġerriħ?
Jagħmel xi wiċċ. Jagħmel xi wiċċ. Jew jkun hemm montaġġ ta' dak li fetħu like jekk bl-ilma nieżel ukoll. Okay, jekk sexual stuff. Tasbu intom. Qed nimmaġina m'għandix idea. Probabbli ħajrdaħħulu. Irdaħulu, ħanaraw. Tixtieq. Oh my fucking god. That's the most amazing shit I've seen in a while. Oh my god. Illi bax Everest ta' video. Biex tagħmel dak il-video. Titkun vera la bibżobbok da biex intella dak il-video. Illi bħet il-but. Għamel li bispur, għara għawaj. Erġab minn bidu, ma fimx? Eti għaxxar. Jena kontet naħseb u koll, ma naħseb li għalu zobu, jaqta zobu jaqalu zobu ma xewa. Inti li għem mużan għada segra. Hemm xi ħadd wara. Driller, xi ħadd għaddet jagħmel ix-xogħol. Driller? Special driller wara. Special driller. Pause. Tasbu. M'għandix idea jien. At this stage tajt qalbi. Ħaraw, what double spoon? Ciao, ciao. Ara, għaddeja, You got it 50% there. Ejwa, maħa. Kiko hot shaving his ass, the grandma shaving the ass, got to have extra points, so, Lej, da tutajmet, ma kolla fl-xieħa. Yeah, that's what he meant to say, wara. D. Happy birthday! Sajja, that foul spoon. Happy birthday! Ma tantx rajtu rġejt fawa. Happy birthday! Kemna hint, men tik-tik. Kien dak tik-tik qabel it's a hint. You should. Tik-tik. Eġa mela, fl-axħar hemm tik-tik. Tisimaw. Happy birthday! Tik-tik, smajta? Naħseb tinżal Brian u titfaw jew xaġek. Tinżal bra u titfaw. Naħseb titfixxa mat xin tinżal bra jew xejjer żejżiet tal-kejk. Titfixxa mat tal-kejk. Jo tkun like il-cake E. Like tagħmel lila nisa bil-frost. Okay. Innate paint painted, eżatti. Painted? Ejja. Should be painted as a cake? As a cake. Should be painted as a cake. Xi tip ta' wheelchair involut? Wheelchair? Click. That's a good idea. Spoon, għandek xi idea? M'għandix idea. You're not really close either of you, nista taraw. Happy birthday! What the fuck? Tajjeb. Idej unis bħal ostja. Għala? Għax ma dajkan tollek happy birthday ma ċabx pux. Jamlu l dal-affer kollu ħafna le? Moħra! Split. Split? Erġit fa' wahda spoon. Ħajċarrat kollox, zgur. ħatkun bħal daw il-ġili rajtum il-hydraulic press fejn jizdu il-mot. Ġawad bu spoon. Rajtu tiġarġu. Ed boss, forsi, jenna. Boss? Hydraulic press? Sidġu terapija n-sena ħieġi. Sidġu terapija? L-sidġu jinkiser jawis ovvja, mżgulli mux. Obvious. ħaġa, issa taqra s-sid videos, l-oħra bil-forsi ħaġa tal-ċubi, jinkisar sorma. Xiex? Jinkisar sorma. Jinkisar sorma? Ma naf. Jinkisar sorma. Jinnit hydraulic press. Hydraulic press? Tibta hydraulic press u jinkisar is-sidġu. Jinkisar is-sidġu. Hydraulic press. Hydraulic press jinkisar imma. Is-sidġu. Is-sidġu. L-art, l-art. Mela, kolli najt, Desti, tal-hydraulic press, you're very close. Fad dak il-dakat, she is mimicking the hydraulic press. Issija.
Oh my god. Ma xed taffet, bajda. Ma nafx, man, this is hydraulic press. This is her whole Instagram channel. She stays sitting on stuff on a see-through chair u tpoġġi l-kamera minn taħt. Hydraulic press gota tajba. As in food. As in cake, yes. As There's a in... fetish għalek. L-box fetish. Ma għalli. That's the point, yes. Agreed. I think that's what she's trying to do. Pero, jekk l-argument ċaħat għandu food fetish, sewa nasib li kull si. Għan poġġijek tajjeb. Yeah, but it's a fat fetish, in this case. As in a sit on food fetish. Sitting on a cake fetish, it's a thing. She sits on cakes, on hot dogs, on sandwiches, just, you know, I'm a very good fan. Expert. Yeah, of this one specifically. Ġifiri, and her see-through, and her lovely see-through chair. Ma deki, dikolla, da kollo ġuspu naħseb. Prosim, guys, aħna wasalna għal tmiem program. Iħor ħaned ċaw, grazzi malajr. L-sponsor, grazzi kbira li Shaka Grill. Guys, a very good steakhouse. Għandhom restaurants San Ġiljan kif ukoll il-Belt. Nigarantilkom jek tmorru l-kolkom biċċa laħam ta' Kristu kważi kont ħammut, osja. Tixrax. Shaka Grill, guys, very good stuff. Thank you very much. onlineintimits.com, jek għandkom abtit naffariet kinky in the play in the bedroom. Jitlu onlineintimits.com, għaraf xikollom għandhom ukoll sponsors tal-Playboy, ġifiri daw. Għandhom kollox lingerie, swimwear, pyjamas, kollox, candles, incense, memżon affaritek. Rigali tal-birthday bħalma xrajna l-Rebecca. 7.5 inches sweat. Ek, suċajtu da Rebecca. Kemm ħadet pjaċir bih. Vera, ek toktib xi ħażin. Proset online intimates, thank you. Tajba, bid-delivery b'kollox. Il-goats ostja, ek vera, you just outed Rebecca, ġifieri. It's true. We didn't out Rebecca, we outed ourselves, xrajnila dak għal-birthday. Għamiltu. Gozo Creations, guys, għal-printing, kull tip ta' printing, għamilna signage uddim kif ukoll stickers ta' wara, very good man, Aaron, ħabib tagħna, hope to see you soon. Brotherhood Rising Phoenix, Martial Arts Academy, dojo tal-Mara tal-Spoon, Black Belt Karate Instructor, fucking legend. Go ahead and speak to her, jek ridu tamluna aktar karate lessons. Leia Labs, il-3D company tal-Spoon, għalkom zonna rpitna għam bżonna 3D printing stuff. Go ahead, imma għamiltom il-3D printers tal-lum? Le, nigarantirek li l-kom jamillomkom l-affariet li saqsuħ, għax ħatħalsuħ, daw li ba maħalsu xej. Grazzi kbira l-Matt Photography u koll, il-fotografer tagħna dejjem week in, week out, meta jista jiġi ovvjament, meta ma sa' kemm ġili kun busy, kollu bżon jieħu jennaf. Jon insaw nejdulu, eżat, whatever, ma dejjem Matthew, grazzi kbira, u l-ikbar grazzi lilkom, il-viewers tagħna, guys, il-patruni, speċjalment il-patruni. Il-kom minn day one, thank you very much. Jek tidu tejnu l-program fil-free u witlu patreon.com, subscribe ikolkom naqa benefits, ikolkom iktar sijat biex taraw il-program, ikolkom na iktar talk communication mana, it's of great help, very great help, thank you very much. U follow jawna kull imkien, YouTube, Instagram, Spotify, edin fuq Apple Podcasts issa u koll, edin kull imkien, @ByToBacon, guys, top shit, pero grazzi kbira lilkom laħwa. Thank you very much. Thank you very much tal-li ġejtu, ħat pjaċir kbir li ġejtu, it was also ħattu gost. Yes. Was it good? First podcast. Was it what you expected? Yes. Vera. For me, Anti stennejt mara. Le, għazin stennejt ovvjament ħafna affarijiet, like coming my way, imma to be fair, I actually was chill. Jitol jitol bħar xeru, inti vera kontent inkwiet. Estra. I'm disappointed, anzi, stennejt iktar minnkom, Stennejt li ħatajruni iktar, Imma aħna z-ziber ma najruħx. Alright. Aħna rajna l-sieħbek jibki u ma jgħedix jibbekku komet nejd id-darba. Le, ma in-nis għandhom dil-perċezzjoni li aħna noqdu nqala ħaran nis biss. Li forsi kienetek ma ċertu nis, imma vera mux il-kas. Marija. Jien ġast irrid ngħid fuq dil-ħaġa li jien kont l-unika persuna li qbistalija meta kulħadd kienet jaqla lil ħara meta ġejt fuq il-podcast jien. So, il-Max vera persuna rajta, forti jidher jisu tal-biża hekk, jisu xi tip ta' Papa Bear li ħajjiġi. Papa Bear tal-biża. Le, ta' ma' Papa Bear jagħmellek il-warm hugs. Imma they are very good boys, guys. ħafna. Yes. To be fair, it's good to laugh at yourself as well. You know, like take a joke sometimes and
not take it seriously, you It's the know. number one thing you should learn. If should. you don't know Should. how to laugh with yourself, it's a Jek, fucking man, massive mux problem, hekk, man. u- Actually, fucking problemi kbar. Eżatt. Wintkom ġejtu fi kelmintuna rittu tiħdu bas. Ija, vera, vera, Fucking jalla fun, għal parkom, guys. Thank you very Mela, much kien tal-li bomba. ġejtu ġifiri. Mela. Apprezzantkom xi plugs, si titgħadu ħaġa. Is-social stackom, kif huma social stackom? Where can they find you, the people? You can find me on Instagram _ Kolev, or on TikTok you can find me _ Kolev 38. And you? Jena, Dream. Inti TikTok. tagħmel ħafna food, lej, lots of food shit. Yeah, I And do you're genuinely recipes. good. I love it, yeah. I think I had given you a couple comments, ġifiri. Niftakar, Before. kontet nifraħ jera battu. Vera, Lax, ftiq men, dil-ħagġa ta' Malta li kulħadd ħanħarġa bil-ħagġa xax jħarquni għadi. Li kulħadd irida ta' xef ta' zobbi mbagħad biex jagħmlu plat pasta, mela llum ħannamlu one pot pasta dish. U they put the cold pasta with the cold water and the tomatoes and no salt and no pepper ħat oqtolni. Lar li kienu jagħmlu dawk tal-F Living il-cooking show, ma nafx għalċerajtom tal-għawet ta' Facebook diskustant. Ħażin. Ma jekk ma toqgħodx tagħmlu daw il-liba trends biss. Hemm daw il-ħafna fucking influencers, man. Tal-fashion. Umbat jgħidu l-liba, għaw trend, kem twaddab feta cheese, naħa għall-ilma, U Greek yogurt. u Greek yogurt u tadam, u tħaltu u jiġi vera fucking Ġili legend. provajtom. It's not good. Bro, some of them do. Imma jekk inti food influencer and you understand in cooking, you can do this stuff. Għamel erba riċetti su riċetti. Jekk inti ħlifturi sormok ma tagħmilx u mbagħad f'salt wieħed faqajtilna recipe. Sex sells, Fucking bro, le. sex sells. Ejwa, mela stick to sexing, mela Tox sajjar li. Dili kolħat jaxseb jista jisaj, jena għamil ġiġ videos, imma jena għandi il-pedigree li naf insajjar. Għandi il-provi. Senna differenti, jent għandek il-pedigree li taftikol, mux li taf l-sajjer, it's different. It's very different. No, has a well-refined palate. One is to one, għandi training. Mux dejjem, Għandi ħafna training. training. Għajdilem, l-esperienza tajna. Imma naf ħafna nis li huma ħoxnin, kważi daqsek ma ħadd, imma kważi daqsek. Li imma ma jafux jisajru għal-ħajjetu, ma they're not good. Mela huma ma missomx jagħmlu food videos. Ma jgħost, ma mux kullħat jgħamil tiegħu, I guess. Xi darba għamlina ftira bajt bacon niġu makum. Gladly. Namlu kollha. Iva, we can. Għamlu Gladly. tajjeb. U jekk tridu Nuża butir, don't worry. Eżatt, zabuti project. Jekk tridu nizdu level tiegħek li tkellmu bl-Ingliż dakin ara. I use the butter. Anzi, irnexxieli nitkellem bil-Malti. Jiena kont les ma tabat fajra naqa bl-Ingliż għandi hawnhekk xi ħaġa kont ngarraħilek. Ma kellix bżonn. Le, was familti well. kollha bil-Malti jitkellmu, u anka jiena mbagħad naturalment nitkellem bl-Ingliż għax anka sħabi kollha bl-Ingliż, klijenti wkoll jitkellmu bl-Ingliż. Ma Nassumi li semen jom ma jkellmek bil-Malti. Eżatt. Semmejni bil. Jasra. Imma le, proset, guys. Inti xinu ma handles tijak biex jaraw? Drinu.ig on Instagram, TikTok, Drinu.talk. Ma guys, vera proset, keep it up. Għandek Qabel ma nif u għandi xaġa waħda xnejt, Fox Karsten u Fox Andri tal-li ma votajtu lix. Fox kemantkom. Andri, thank you xorta, imma Fox kemantkom. Fox kemantkom. Nis demel, nis zina u Fox kemantkom. Xella tal-liba. Marija, x'taħseb kem taħseb u kbir zobbom? Le! Bir, microscopic. Xej, baj, zobbkom zar! Le! Sħabek daw ġifieri? Sħabi, Għala ma votaw lek. U wieħed. Għax lieba! Għax busy msik. Wieħed raqta. Karsi raqta nej. Raqta, stja. Imma liħor għamil li ħafna pjaċir. Andriju mbagħad għamil ħafna pjaċir. Ġifieri xorta, fax għandek tal-li ma votajt lix, ma thank you. Xorta kellu jaqaf thankful. Daw it-tfal tal-lum ma jafux naqa confrontation. Naqa confrontation. Kud araw il-Marija. Kemm għandek żmien mar? Kem taħseb? 48. U għalik. Jena għandi 30 sena u l-iktar You're ħagġa. the youngest. Jien the youngest, thank you. Thank you. I was trying to find the youngest. Tabilu l-Indja mal-karotza bil-ħanka l-biskardona bija. Għamilli ħafna favori un bat. Karsin xamillek.
Memx thank yous, daqsek, fux Ciao, kamantkom well. it-nej. Guys, thank you ħafna lilkom Teo, Drinu, fucking beautiful shit having you. Grazzi kbira u koll l-Spooner, il-Mario, Maria, il-Wens, u s-Sinjura ta' Maria Madonna nsejt ismek Caroline, Katrina, Di l-oħra Caroline. Emery. Il-liba kem xejtu ismek ostjaz. Sorry. Tal-mistija ta' Vera tal-mistija. Insomma, Semmija fil-ril. Intaf jisimma t-tifred, insomma taf jisimma maratijaj, għazzis l-alla t-tnek bija jinti. Nġvidik, jien għatma t-tnek bija, alright? Sandwich. Grazzi kbira lilkom, guys, ġejtu tismawna darbohra u għek fuq dal-program ta' Zibel li aħna noħorġu kull ġimatej. Tinsewx follow jawna kull imkien, all socials everywhere by the bacon, pero l-ikbar grazzi lil Teo u Drino!